莫。
e papau e tau fono lo e afu si o fale o tau patu patu wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea uma e mai le atua o tale ni lava mea uma e mai le atua o te fa atu ile a onga e fai uma e tamaiti o uponga ile uli uli o si o upa ma o uvai e papala ile namu o alofi vai ma fia fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le fai si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le fai wale a uau tau mawhainga i se a o ngai a pia wai ulawa i le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o si a upeni ma si a upea tau ato ato le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo kaisila o la usikaili ile se senga e tau le fetaui ile fufusi o si o fuae ai le ai oni o se vai si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti popo le vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo me aunga e su e ai se ava la uma lo me aunga e su e ai se ava
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Tasi le minuto ute nele afol se fulu male lua pento e lus fulu iwa minuto o natale o le tu la e tasi le de ya woli bantu ko fio le aso lua le aso tolu se fulu o le masi do se te ma lua fe lua lima e fifila nganga e to he fa tala fa tu ila mai mo mala fa fuganga e tono mo to malawa tonu o fole finga wenga company PCDC o lunga lan tele tono tanto ta vale va pe foi lunga o penga te fai langi so se tru o lo mai o mai le tu fa o le dei le su fonga le tru Radio Samoa ta si lima iva tolu a moma lo le so fu maruia male langi ba talo si o le maruia ya o fu fonga o le dei foi va ngo la woli i tuute ma fai va lo filima la gatele o le fatu ai ngatosi ele no foi o le fa na marisi o tato matua i fale i le venga sul voline o le tuanga o le kuanta lo na tolu ya o mai o to o mai o lo le vai ngola woli ya charles yo le diamond vi me o mai lo na lo famalo na ngale mo na vantu le fa tail of telinga ya chi pe o le to ma tanga mai le tau na leila si o le be fo stimulate ma vantu lo ta to ma tai o le to ona fonga mo mal programa se yo le July fa ele fia na nei ya ma lole on sai ma lo fo ile tutalo ile so nafi a tonu po wantu ya ja o le sa fa ma tu dai ya le antongo le se fulu ma leono tusanga tolo mai le fa la lave fa le natura le na ma waile o antu se la mo tupu so fua o tanga tolo tantu tru i Samoa fa pe fo ile tru o tonga ina walulu se ma fue ma fa pe leo na fia lo tantu tru a micheli tu i sai e lo tantu tru i Samoa e le ngalo lolo por ngal wafi le da fu tu sanga lua fe lua maleiva o te mana tu ale te mina lulu wai le ma fue ile tai au po lava ya ele i tutu la i foi lele am talia tu te manga wenga o le fo yaso ya sa fa pe ona va ia le tulanga fo lele ya o le want to you to le sua vai mai le sam e nisi fo yo afianga pe la ona mai to wina il mo tele sala fai i le vai ta le fianga o santo po tia e mo ia la ile te tele ya ai pe yo ile o le tau si unga le o ngalu e pe ona moli mawina le atu ale pata ya anto ai male fio anga lalo manu tanto te mana tu ai ya soifo ila to yena ma wai ile fa le fa le da tu ra onisio ainga e faisito te lo tangata na ma wai o la to soifo ile fa le lave ya mai tanto te mana tu pe ila to ya wa ma wai o la to soifo ile fa le fa le da tu ra tansia ya wone to e yai se tulanga fa pe o to e afia ilo tanto tro i Samoa o se tasio ainga e le fa pe mai se tasio reporti e o antu ile to fitu tanga to si ainga le fa pe le ona fano io lantu soifua e le fa le fa le da tu pe ona anto le son nafi le se fulu mo le ona to sanga tan ona tu le mai le fa le da tu ra i to tono le tanto tro e lo hifu ila tolo soifu mai pe na lave ino lantu soifua ya mai le fo i fa le da tu ra unisio lo tanto mafuta i ni sila e unisio lo au mau ya tro ma mau e fa pe fo i tono le tanto tro i Samoa talo sio le dai manuia uto uma ya e mana tu pe uto talo sanga e miselava ya na yalo ma fa na uto mam tida ma tua le na fa no i lantu soifua i le fa lave mantu ya ile da tu sanga e lua femriva ya e le nganto ilea ya fa talo fa tu ile ni vai ngola woli au na pa ia le tua ya o lo fa le manu so se fanta fa to ngala vai tono ni sila ya ma antu e ma lo le talo ma lo foi ia le on sa te ma tina ma tua pa anga sani le tantu wala leo ma lo o mai o lua o mai o to
o fea nai ili ei vai o le lau le nei a solua. Ia tālu sia nai maua pele malo si o le tino. Ioi, se o le tua la noa ia le tātou polakala. E vai au vai wha sa mo. Ia ma tau whai lele a lava lau ono sa. Ia tau wha au ngā hane ia whautua ngā li. Muta mai tai fo mai. Ioi, o na ua umasolo te il nawe aso wa tuna iatu. Le wato e wha ua wina ia ngā luenga. E pei ona tofia iai la tau tālu sia. O le awa vese teimi ona maua mai lea o se hafua. O se wha mama avenga, masi i tia o la tutongi. E le whainga malo e pe o le tulai mai te temidei i tutonu o New Zealand. Nei. Ia, e le ngantoi leo le malo se lunu, o whiele daua o iai a leo le tātou au whai pese tanu mai le vea sun te nei. O te i o ilunga le ako po le malu. Ia le na, o le mena na whai tu le toi ina mele lo matua. I nā o antu ia o tau le whanau e oi le aonga. Ia o tau antu fua o tilo fua i oi le tonga whai e la a inga. Ia nā la le mewa le koe ko mumu. La le mewa koe ave i fuka meki o koe inga maloma ko kau siarga karanga ia whanau. O le tofi nao tātou tono atunu nei pio ne New Zealand ma Australia. Samo, o le makua kele ala PPC tala ia. Tātou ia tunu nei faf. Ia ale hai angi PPC ta ia mali ni. Kau sirga ka ia langa ia wha. Ia le lei, o le avai aso na se ima vai antu nei le na awina antu ai. Ia le saundoanga le i officer sili. O le matanga alwenga o wha msidonga i tono le tātou. O tunu e wha tau. Ile tapu lewa whaia mo se teimi le tu mau. Po le safo. Alo fisa o whemalanga i ngā New Zealand le vai tama i na mai leo whanau mai sa mo. Ma le tele o isi anturu o la langi mo a inga i New Zealand nei. Ea antonu o lea e peye fou lele le tātou whalongo. Alanga e whaia si mantu ia tele. O mata upu sa whapelea o na langalanga i tutonu o le nei anturu i tausanga umawai. Lea ua mafuai. O na e se tō whai le ofisa o whemalanga i ngā New Zealand. Le tau anto te tau tu la fono. A wā a le te tau wala tu la fono. O lona winga. O le a sa sau wha awhia i lava. Le anga o tangata. Le whaia le a mio le. Wai lua i tu. E lua i tu o le mata upu le rei. O le i tu mua. O le i tu lea. A mātua i e awina mai pe vai tamai na mai. Ia whanau mai sa mo. Tātou tala noa, tātou i o tātou ainga i sa mo. Vai tama mai i sa mo. Na umau na senyo le pepa i o le whamsinonga, e le o toi i aisa i a te tau mā losi, a mātua e hana whanau. Lea ua vai tama mai, ia pe au mai e tausia mātua i nei New Zealand. I le tula whonoa le nāla tau ia. E ke sangilo i le pepa mai e whai mai, o lo wakali i lea, ua tu i nātu nei lo whaatuatuanga, po a lava ni whaamtalanga o iei tutonu le nāmli yenga. Ea, ua tu i nātu ia i la ua iei New Zealand la te tausia, ma la aia. Ia, ona sa wai lo lea ngaka ilo i ngā marakula fongo. E le te milane, ia, e whai asi vai, mai ora ke lei o kula fongo ka ko New Zealand. O le makua vai, mo i la tau, o lea e so lia tu la fono, i le nei vai tau. Pino fantu le vansun tendi. E la ukambanga ngā waku i o. Ala waku kaunga o ili ka abale au ka whale mako whale. Ile po, ane tumul manto ai. E pe ora ke ala kiki ala vat. Ea, ndama waila ni na yana manini. Aina ufai antu i leo na antu le po lea. Si e angusa, ki ngā inga oko. Ai a waku ngai fo e kula fungo. Ai fa mai. Ia po whale leis kamanga. Masalo ao lea, malea. E gero koe ngā kankai. O foi le vele le vau fifi. O ke whakua e waweanga po poko i tui ngā takantada. O le winga nā lauta. O le makua vai lava. O tūna whono le antunu nei New Zealand. O lona e se senga. E anu i Australia. Soli. E makua e le fiu le vale ai leo. E makua e le fiu le vale al tūna whono. Mai ke le fia whanwai o nā foi. I se ta vale i Australia. Awa o le salalai. E leska mai sala. E le ngantai lea. O demerit points po points mai lunga o lo lai sene au ta vale. E ave ese i Australia. E umai ia inga. Ma e sala moa ia e le toi whaia. Ia mele mele o le paka se se.
ia e mawai foi o lo walo le mori mumu o le makua kaunga sala ai anta anto nei New Zealand io e pe io fingo ka ko fingo ngi pepe o le melana o le makua manga ia ai talo sia ile tau finga lea mo si de temi le tu ma o le vai tamai de mai fa nau ele ngata mai sa mo a o isi entunu ia makua I fai ia se tu la fono e lua vai ngai tauna ye ile tu la fono le o le vai nga mua a fai e anga le anga ma tua ma a inga ye vai tamai de mai fa nau I to tono New Zealand ka ngwa makua I fa sala le menga kai le fa salanga le tama po le tina po ai lava le a inga le la tu te vai tamai de mai fa nau mai sa mo mai si entunu o le lala tauna matua I pa ua ye le ulo sama o le winga na utal o heni fa amantalanga o mai le tantu polkala ia mai ta wala mai fo le tantu polkala mai fo le mala mtanga al winga le o ma tu la fon o makua sa o loto nisio matu nisio ila to le sa polo misi a inga sa mo au ar popoli ta tia mai ta le la tangoi tausi malfa mau ia le lua tama ia po le tama po le tingen po le ala ia le mena le na yele polo misi le fa ana no o mai nei fa ngal wenga nei tamati e o la lus futa la le vayeso e le se si kongo ngipsina e me finga o la se lus futa la se vayeso fa mo le moli e wa tanto uma e yu tanto mana onga e ele me ka o fia ai e me ka o le moli e yai me te mana o yai e feo lono le tu paoli ia ai talo fai le tu pao to mita a feo nei te fa fonga mai le vai ngola o ringa ni maua o ile tu la fono a o e lea ua e fai so o len ko nga me fa pe te le o le van kaunga fa sana o wa le a fai o ini si tono lo wa nga e silafia o le fai o to nga miola o le van kaunga ya le poki li poki le ofiso fe malanga inga li poti le mantanga al wenga o leo e le ni tu mari nga ya tanto o le menga ka o le fa le no fa polonga e fa na uma pele ngais su e ia kupe e mo yo na lu no tupi pe va pe o le nga fa nga la se le ni samu tongi e mra pa se o mai ni o fia la me manga o mau mai na fa na talo no fa nga al wenga ni New Zealand o li tu mo na tupe lua e ye fa na oka se pe o le hotel le fa lo si a hinga le no fo na no tau nuku baia I nei va ai tu no ala ke le o New Zealand lua ko lua sanga lua loku ai fe kawira mo kupulanga foi ia na te iale wa amata de tuai le fale e amata le tuai le fale lua wa kau le alu le onga tolu wa ai mata lon fai mai o ke alu I ku fai mai onga I le asfalait ai ko ko sa le sa pola songa fu o no le ni finga we e amata lo ona le to e kia mai isi a inga le na o mai ai nei New Zealand wa e se ale mela wo yelo na ola ai e se foi le mela na si a inga ano lo fale e vai tamba mai ai ina ia manuia e le ngata moia a ia to fa fo ile to singa ina yo na matua I sa mo wa la nga na tanto ile tula le o tupe ia anta o ia ma tula fo no tona fa ye nga mawar ka miki wa ka ava penga wa mai mau ile kai binga sa we New Zealand na ona to fa pipi ia ona lima ile na patua fa ti e lunga le valele e mo to mo moli fa le sa mo e lima na o mia tupe tanto tanga tongi la fonga ona mai mau to nga tanga fa pe e mai mau I New Zealand e si nga mai ngiska ka mai ngisa ku e mai e fa o nga le ava no le tanto te mau I te tono nei e tuno au I si le fiata lua nei ia le na o to lau lau ina tuai tangata ia ua to te le antu tangata sa mo na o vai nei New Zealand e au fia I tangata mai Amerika o tangata mai Britania ai fa pe fo ile tuno o saina o tanto overstay ia sa mo wo ir kemi o tanto le tulanga fa tulanga fa longo wi ia le waka me ile kikila ale wi ngala tala
na pauna o ni vainga o te lo foi o le sila ye le ofisa o femalanga inga a New Zealand anto a foi ma le ofisa o femalanga inga Samoa ina ia fai se swinga oi wa fa tu ala tutala o tanto umai fai fana ia mai le se batuai te ilo ye ya ai o le te fai ele se batuai mana fa polonga lana fana i to tonu o le nei anto no eui e tatau o nan tanto fitu fai ma fe fa soa ina ia i mo le manuia tanto wala mo fana a o ma tua e vai tama ina mai fanau ai lato sawa ina tono New Zealand ka panga o le lima o kausanga fa pui pui ia ngai loa i la ia le ili se mele le mena wa va ku yele lua e pi ak va ku fo yele me fo le no fa sala le fale ai pi ak ai ma ngai le lima kausanga ele ringa ele ko e fa ye se sirgame ia wa ora ave ese ni lau telefoni le tave ve wa yeso uma ole ani ko e fa ye nyu manga ko lu ngol social media ole ha ele ko e pu akar ki me fa ye me ai yang awore ko fa ye nga mi ole nga va pena ole a wina me to me ti ne va tabama ia mai ai pule sa lo ko ka ko il fa nga ino la tutupi se me ina le ia mai le os fina ngano na le tatu matai i le lang ia le rik mara vanga kala sfutolo minute o da tale o le tulai tasi le ring vanga ora woli tala van tu le jongal toli tofilau Jeffrey tofilau ia o te lo la ustai la tamai nai Australia ia nana tulipe lipe ia le wala awas yuso ke wa mis ai ni ona se vai foli na mai o lo tausa ilisina tupe mosana me ai oi se talofa isi nei alu toto e ai ni ona wo nei lo fo sona ina saluto na matua mai lei ole fana ole manu ia lena mo aso asa se ai nga ola fia fia ole lo fauangi angia ole tofi mai le atua ole fanau ua ofisili atu po fesa uai e tumatau memu mai to e fisili atu pelea onga e sau ole tali le ai e tui alo uloto pe afa pe afenei le nei tei nei titi uale ai sona lumanai salutu ona matua mai lei ole fanau ole manu ia lena mo aso asau se ai nga ola fia fia ole lo fauangi angia ole tofi mai le atua ole fanau o se va ai nga matua fai mafama na tupe mato e fangu o lo tupe alava ya sa fai so e o fai pe ole loto vai lau fanau le olo na mai le tua lo lu mana ile na ini aso olo mua mua saluto na matua mai le ole fanau ole manu ia lena mo aso asau se ai nga ola fia fia ole lo fauangi angia ole tofi mai le atua ole fanau se ai nga ola fia fia ole lo fauangi angia ole tofi mai le atua ole fanau
le whanau. Lui tau mō le aso. Vala aulia mō e mawhatia ma ti ngā ina I avenga. An invitation for the weary and the burdened. Mā taio, ma tā upo e sifulu ma le tasi, a olona foi upo e lua sifulu ma le valu. Ia outou o mai ia te au. O outou uma e ti ngā ina ma mawhatia I avenga. O au foi e mālo ai outou. Vala aulia mo e mawhatia ma ti ngā ina I avenga. An invitation for the weary and the burdened. O se vala aulia whaapitoa Yesu. I e mawhatia ma ti ngā ina I avenga. Whai mai Yesu. I outou o mai a te au. O e uma e mawhatia ma ti ngā ina I avenga. O au foi e mālo ai outou. Ua polonga Israelu I le amo ina o le amo o le anga sala. O se avenga au pito I sili lea ona mamafa. I le sila a Yesu I lea vaitau. Ua fia tangata Israelu. E ola I le whaamaua lunga. E ola I le taui masui. E ola I le manao tele male whaaloloto. O nisi nao amo. O loo amo ina e Israelu. E mawhatele whaaleanganga. Whetala Yesu. Ia outou amo ina lau amo. O lona winga. E iai foi le amo I Yesu. Ai whai mai la Yesu. O lana amo. E mā toe ave ngofie. Samoai, e mawha tātou amo. Toa tele ua mawhatia, ma ti ngā ina I avenga. I le tino, mawhauwhau, male anganga. Mana ia la le amo lea ua, whaalau iloa mai e Yesu mō tātou. E māma, toe ave ngofie. Ele lei mo le malo. Ele lei mo le ekalesia. Ele lei mo afio anga. Ele lei mo o tātou ainga. Whai mai Yesu, o la namo, o si anga malu. O si loto maua lalo. O si loto alofa. Samo ai. O amo ave ngō fie na a Yesu. Ai ape a se I o tātou ave ia, ma amo ia, le amo I Yesu I le nei aso. O si au loto maua lalo, o si au wanga malu, ma si au loto alofa, e mā I le nei aso. Tātou te talo. Lea tuai, whaafetai I lau amo, a mātou amo ina e mā. O le loto alofa, o le anga malu, ma le anga le lei. Tātou ia malawa fio I le nei aso, ia mātou fe au mga luenga, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou laf suafa Yesu, ua mātou tatalo atua I nei. Amen.
tongo ma le vinga le tua mamana I na ua njoi tolus ful se kone o da ta leo le tu la en tasi le rivaingo le woli ya ta vol tasi na ua tu le ta tala I vai fanua pe on tupeta mai ai e al vaingo telefone ngara peritani ma tala I ta longa wala wala longa puili I lo topa ia e malo o to malu le dei fo ya woli mantango fio le so lua o le toia so dai mo le dei masina o se tema Talavan to ya Christina Tenovasa Filomena Ulu pa lepanto o mata Silulu Bolton ya o Siliva Tapu Soa Luan to lea ya Silika James Etwale Junior Moli Malakambri ya Alamahanga Drive Field Rubber Limited ole mafuta mai fo ile tanto totua ile divaing o lea woli malolinga lui ya malole on sai fe wa umalaki milo lunch la mikiri ko ya lo ko koe wha awa wau ngā ruenga, ia pē koe wha awa foi, ia lau ka ngulu lengi iau. In this update, our Foreign Affairs Minister's joining global leaders welcoming Donald Trump's Gaza peace plan.
Here's senior political reporter Azaria Howell. Winston Peters is reiterating comments from his speech at the UN General Assembly, saying countries with leverage are most likely to achieve a breakthrough and would show global leadership. Peters says the US president's plan is an example of such leadership. He's urging all parties involved to seize an important opportunity to end the conflict and says New Zealand wants to see an immediate end. The deal's been agreed by Israel. Hamas is still to respond. Police say investigations into the death of US PhD student Kyle Worrell in Auckland in April aren't over. The 33-year-old died after being assaulted in Meadowbank. A 16-year-old's been charged with murder and a 33-year-old woman with being an accessory after the fact. A machete found in a nearby Glen Innes reserve yesterday is being forensically tested. Detective Inspector Glenn Baldwin says people in the community know more. Now is the time to come forward and assist us to understand exactly what happened and provide answers. This is the opportunity to do the right thing. Good news for out-of-pocket kitchen things staff who've received their wages, but customers are likely to be less lucky. Receivers Grant Thornton says it's really pleased to be able to pay workers. Here's business reporter Michael Circle. After the sell-off of stock, receivers have been able to pay workers their maximum entitlement, just under $32,000 each. But customers who've paid for orders will probably lose out. Receivers say ultimately those unfulfilled items can't be traced because they aren't held by the company. Kiwi country music star Keith Urban has split with Aussie Oscar-winning actress Nicole Kidman after 19 years of marriage. The pair have been living apart for several months. That's news. In sport, a second medal for New Zealand at the Para-Athletics World Championships in India. Will Steadman has claimed bronze in the men's T36 400 metres. Anna Grimaldi has finished fourth in the women's T47 100 metres, missing a medal by just 1/1000th of a second. All Whites coach Darren Baisley has named a squad heavy on Northern Hemisphere-based players for friendlies away to Poland and Norway next month. Defenders Francis de Vries and Tim Payne are the only two A-League players selected in the squad, which includes two newcomers, midfielder Owen Parker-Price and defender George Stanger. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Eva mai ina se furu lima iva kolu Amor Radio Samoa Vevela Soyana fo ile wosi se lava ua e oti se lemna oli sa pasuile au ngai au mai le na sala Mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya na foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so ya na foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so say tafa so ina o si oni tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio samo ai o mo ni si va le mala so oi nu tu ma la fanga I won't make to say face so far I'm telling a bear why fierce you for 11 oil cha si se la va o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so ya foi le o si se la va o ti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 na
ta fa so so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wonga lo ya o e o le papio Samo ai wa moni o si va le mala mala ma o solo inu ui tu o malala fanga I want my life to say face so far me telling a bear but fear si va foi lava oil cha cha so lava foi le o si se lava o ti se leva o li sa sui le au mai le na sala so lava foi le o si se lava o ti se leva o li sa sui le au mai le na sala
o whaafianga sui whiwhiloi vahe tuaia fwe o tātou polokalame whaanga solo le divaengo le awoli o le hasolua ina ua sfulu ma le tolu ma la whamiru te lau te nei a le tula e tasi le divaengo le awoli e mawala ma le tātou o vadoa e taladoa tuaima whaasoa ma le talenga ia tungisia Pio Wilson o le tautua e mala o nanga lo mega kasi le lua se lau Cavendish Drive e manu kaure wa whaatas mai le tātou tautua le divaengo le awoli whaatalawa atu e lau talenga tungisia whaatulpa i suafa ma lo le ngālua ma lo le whai o le whaiva. Ya, langi matapi la sunga koe, e li pasala lau, ia pole tau tai, pole tau polo kalame. Pole uli ma le masponga mua, ia e whamaro se tu magia whamaro le usu, whamaro si nei aso a ponga mua. O le toi aso nei mo le ni masino se tema, o le a se fua ngā lau whitalenga po lau sunga i le li pole. I le whai ungo le ni masina e mizele amatanga o le masina pito silina au le leio le nei tau sanga. Le masina mo i mātou le whanau wha mo le mole. Ia, whapetai, vai, mo le whafong anga Samoa. Ia me tonu ale whapetai a se o manu lea fo i whalean manatu. Tai fo i le finangalu mo whaadia fo i po le sunga fo i upa ue ni tūlao le tai au. Le tūlao le udi. Ia, ai whapetai la leo e siringia tūlanga lea. Ia, lea la whapetai tūtongsia. Ia. Ele masinga fanya promotion va pebe yaso aso fanau. Mana. Ne mo se siringia. Ya amatu lale so. Ya la fa ita to promotion pa fa tawe ta vale mo le lima sala tala. Oh. Mai se fa tawe ngana fanau la sa mai ti pe fa tawe la balaba ya ofu fanau. Ya pe fa tawe to na i wa fo il fanau la to aso fa pitonga. Ia le la amatuka tu promotion le so a se o man. Pa fe tai se le melo te le lenga i lau fitalenga. E fe ta la i lo fidengalo. Ia wana le uma fu an tantala no e wantu e fai le pole fai le melo te fa tuai ni te wa o le o mai le malo le tuno. Ia fa ma lo le fitalai ma lo le pole. Ia wa e sia foi manto i lungo le masala fa na ia piki apul ni ia o ya. Ia yoi dei avale tali la basa nga ponga mua yo ele ai pe o tulanga na to ie o le yo o ai foi o tungsia na to ie ang ofia tungsia na to ie me fa pe ya me se tau tua vai ya ma le lausi fia for fa anga sa mua ponga mua ia o tu promotion ie fai lungo le radio Samoa ele ai ama se su qualify el promotion e tal na maka ni promotion mo na o ba ia tupu mai e ma fa do polu ma falitua ma tausi alo ma fa na o ta tonu ia long pe fa ponga le radio Samoa man ia la eu então ata uma lá wala mai le Facebook ia ele qualify na ko promotion nei o le tolu tau sanga, pe le mate ai ta vale le fitness o le retro, fa pe le subesina ta vale. E para mi feel fie maua. E le se qualify inga ta ngata la be fa fonga le radio Samoa, no me le fa ilo mai, ilo fa le promotion o ma tata to promotion eso. O le lima se la ta la mo le fanau. O ala pa el fanau. Ya. Na ore fa nga inga le radio Samoa, for moi. Man, ia tele sole. O lo winga na le wa amatul tim ya le dei tanto fa tole mole basi le fo mo man tol fa na. Ia, wa le fa no mo le wa ma tu fo. Ai, no fai troppo gosto. Ai, tu ta pena la sunga po mua. Ia, po mua vai maunga. Ia, vitai. O que no la qualify la tu langa le a po mo ta sunga mai ma mai a. Man, ia, e ma faina awale na isa no foi lele fa ta waila valava ia e ma faina fa tupe mai pe ona la tanto walu le voucher tungsia le ai e ma tu cash surely e ma tu ia e ma tu vale cash ai ese ale ese ole lima se la tala la tu na e fa tau e ai ese ale tatu bi fi vai a feli ma se la tala società vale e lu a feli bi fi o tatu pick up ai e talia lolo tal sanga anga e inga fa pitua tatu fi ai talia lolo tal sanga sain de kokalati e fa ke mo to lima se la tala ole a foi la salta mai la sal fanau oi ia mulmuriani lo a malora fo i patino uma vai ia nai pa foi ni tu mana o meni si me to e
e fa ma ni tu lang umala kung kalaki ia on mo mulo tu le refill fila to ye tu lang ia mo le fa filia a fonga mo te le lo na po le mela fa tu ye lo ta fa tu ina ali tatal no le ya so nga fu mo le nei vai yesu yo e le ia e pengo e se algo stio ai po lo tom she tu ina so fa pe aso ke fia ya so po le o look for me dai malu le tu ni aso fa pito e fa longa ina mo aso tama aso kina aso fa na ya le lawo de tene la so fa na io sa foi la fa pito foi le aso a po le mele utele le inga le utele inga lo to anga te pi le li e ma fo le mo ma tu fa na igual mesa a po mo yo e mesa o le la talanta vale li fa pene o le man sa para avia teita la talanta ma le usitai ma fa sa o le soi fuanga le o lai ili se la tene to sia yo e to ti ya se la poseni que no pega se balu se fu lima le poseni le ya to sia to ti fa le to sia a po o le me pito sili na tau va me le kala le skoinga se o ngai ka wangi ai pa wa o le pe ya espectacular tu langa le ne tu la le ulia como pipi lava o ta faltorina pipi lava o ta faltorina me foi ile ya so i fu po ya po le ola fo ya po la lava tu nga fa punga ti fa punga ti fa punga ya o tanga tanga to vi le a vese mau ale tu la tu le tu o tanga to uma le tu Israel le tu anofa ma diela ko ina oi me so te me la me que tu vai matar ao ia ide pa pele tu la ko ina ta to antoki sia o le tu vai atu tanto tavale nei le mema poi o tavale wo uma na te uma tanto piki up o ma di si tavale nei ele o ilo anto ma tu ye feo i lunga le wala foi lele ana o piki up ye ma te vai tu lele ia o na wa ma tu Usai e ka we ma ko foi lele e foi ka vali o nga wo ma fa se vai uma ka vali ia fa se ba te ia fa tai mo fa silia con bua eu foi lá tato bench aí foi eu vi tato family bench o tato Nissan Caravan mo tato Toyota Hi-Ace o le tulanga la o le we fa silia tulanga le eu e tato SUV so se ta vale e mai o specialize de tato specialize level tato ai tulanga ia le foi customizing o tato tamale so se tamale ma fai customize e ma fai a tulanga le fa sila mo sa CDA ele foi tato Nissan Caravan o mai ona fa ke vai po e foi mo na flares fa pe tato i8 au tulanga tato SUV mai si tulanga isi tabale ele mafaila na manto so na fatino ke longa la be e fina ngala e tangata i ona fatino le tong sia isi tau tongo fie po se tau foi ia e ona se tau i foi pe nga foi sina meare ki ke fa po poi lunga e tau tabale ai ia ke fie tanga fa tau nga ponga ma liela le tulanga foi le lo manto ye le ngale tongi ai tana fu pe tau pala la titi ya lengo o le tulanga dai e le sosoni e tato finance e se le matongo fio le fa tiki le lei da le tunga inga la be tunsia wa tunsia pe te tunsia fa so le tulanga le tau finance on my own knowledge and experience for le nei vai tau yo to aquele mo tato fa solo ma e pen fiti ai fa le tonu lo so fa e tele no license e mani na ti client sa ma oi on le license yeah I benefiti fa a pe restricted pe full license there is a chance as long as le yaisina for le ticket to finance e le affordability eta ora license le vale o benefiti yeah e mana tu mai fo ia to telefone ma malu le tunu fo ita ke I have learned this to telefone ma malu tu ha fo le lima le ono to sanga talwai ia au le na license to ia na fa ngai ya fo ia palela ta ngola tu sa ya mo fo ngan mo to tel ua ai benefit au to tele la vole fo tinga na tu le mena mo ia wa to so ta bale e va tu sa ale fa fo ile
le a fo I le whaasoa tong sia le nitu lao leo ni wa whaila whakong anga Samoa yoe. Ai o tulanga ngai e mo ia e whamai nisi e whaingata e au na tui le ai. E tele lavinga play parts of o laisene pe a whape ke e a foi a whape e papalalo sua whape matua lea ngalo sua wha ke learner license. Ia. So mai nau so ia kailo pe talia oi a whape papalalo sua whape restricted pe full license. And there is eisi na tupe fo I whaanganga e tau tuntongi le whaitara ko te la ngonga la meta lia inga tau sanga a whonga mua. Malo va taimolo so soni mai le tulanga ai fa pe fia ma to ye fa fo mai o aukila. O le sa wala fingo fiem fe o fa tidol ta sanga ya la fo sto so soni vo le wale va mautato. Ya, fa taimolo so sile tulanga. A fa pe tu fa aukila ni ko kela ma ko client fo le ngai e fio mai fie le mengi ya fo ta fa mai lunga aukila ni o la tu wainga. Ya ona maktongiela le pase se e o mai ai pikila ka vale ma ta dia ta sanga ale 60 to 65% of my two clients out of Auckland if I mai lunga online e kiliva la to tabali e so le ia taba do telefo ele e o kai tabali ia la ia tabali up north but down south island e ia mai Queenstown Ia. O tu tela na malatunu. Ia, to tela la to ma na tiri matu tava le lumon la to lumon da to wa fare. Mali. Ia, ale to ninga tava le ia lai a foi oni a small se chance for le per tele la ba tu se chance le era ta to se chance. E 278. 278 ma se chance foi le. Mas le to se fa ma ne to se chance eu la me Queenstown. E mamole toela lo sai iluma fa stepo la tabali asa mai tu pele tongia mali la a ona sa ngale mu ona foi kavalin sua po le astulanga on tulai mai ele delivery le tavan yes 100% right human malo fa tailo no winga la a fa yetu lol termine la tabsa ia mo tonu mai le tavale ma ka fa mo yanga foile ia ile tai yana fa mna tuina le sambo man tu fa na le tele la e foi le pape foi le ai nga foi le pape ma Wellington ia so que tem ile inga le que no tu mati pele talo sanga ai le lo fa lu me fe online na tale lu matu bili mai la landline ia mana ni mana o traveling kala fotuata ia mau ia tamala finga lenga mo muli tamale ave ma pepa saini ele tamale porque se lu matu wa to lu ele ni no lu matu ale bingar famtana tu sapete su papel se me I manuel pour me Wellington que apply me online sangi lu online me ko tiliba pata vale ile aso ale telieta sangwalela kala kamai no é então tu le mo ta falta vale fele te tau tu fo lu morta ama pe que no I pa tu é que un kai que sabe sangi pe pa ba tu ta vale mari ya no ta to lu online na fo mo sorry ele mo ko fa study ko latest technology no fa ngai o tungji eu tam fai la betul tu ala tu nua mo manai ngai awala po ile ya ti piel mamalu la tinu ale mo lo si le fia funga mua e se le fia le mamalu la tinu ale manto promotion na le talu no o fainga venga ile tolu te sanga le e service vuelta vale tolu te sanga the warm the fitness e tolu te sanga le si tu pitongia le si tala ino ta vale tolu te sanga mua la con calati e le tu yo fa tu pe mala beton sia mala mi katas então na fifinga malo tu o to tela la tangata o tatu atinu wa au estimate mo que por to fa ile to lima a inga sa mo te tonu o kilani mo o luna fitu platu ta vale abatu tatu falta vale a sio ma o isi a inga te tonu te fa mo o luna to tela la vale ala kai koluma te fa ona o le tonu to sanga le la to a maule tua I sefe tupe ia manesi me ele popole la to I pe portava le se sala no portava
te la fa sole ni tu la le ulia ponga mo ma lo fa tai ya la tu an tu la no muli na o si o toi fa e mo mai la volta fa tole wa amanta ile so ya ona o fa tele se wa tali ma ma to wa sa pa ele lu mana ni ya fa tai da me la so pa ale le ya la tolo tu ke la per sai ba tu la pa ponga mo ale nganga si manganga fa sai la sunga o tai fo ta su por kalame o le uli mo tonga mua ia fa tai la sunga foi mo mato wa no fa au le tu la o le uli le bi inga la ma fa po ia te ia fa ta lo fa tu la fa tong anga sa mo e fa ta lo fa tu si o tina ia lo ni se tu mata bai ke le no nga la ma fa po mo tina fa malo se ili malo ia wal te minei tu su mai mata mai au le luce la ke ministral mana tour ta to promotion wa mata de so ata lia la ta sanga sei de ko kanate mo le lima se la ta la e fai el fatoma ia pole fai po visita ma stanga spoil foi na ita meti la to aso ese meta tu fi ese foi mal tonto sanga promotion ta to company o nisi tu langa te pia silpia ia mal au mai te su mai le luce la ke ministral ngi papato i mankau luce la ke ministral te su mai mata la mai au ke bal au mai foi la ke tu landline o iba lu fitu di mabalu ta sinua ya la ke poni te be ai o lo tasi pati tuono lima patasi o lo tasi pati tuono lima patasi ya ma de tele fai ba lima a fongamua pa mo le tu e tausi kualo a mo ke nei e fa tu fa so tu e lo so a fongamua ya ma ngi tele la singo tole ya a so mo muli la masino se te mal tele ya tungisia Pio Wilson va tu le pio so fa lo man ya e pio ne fa fonga chila na tu tua ya mala undanga foi la tu fale ta vale te mo ele tu antu sina le lo se la Cavendish Drive e maruka pe vala sao ila numero le a fe ave o lo tasi fa fi tu ono lima fantasi o lo tasi fa fi tu ono lima fantasi o le temi lo wanti wa aftonu ia le tu la e tasi tasi lima i vatolu amo Radio Samoa. O se tala fia nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sa salapa bala vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing ila mauto Samoa i mangele, e nao le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i la weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a la vai, Morisi whaamtalanga whao sauta iane, i le o lua tasi o lua o lima valu tasi fitu, Morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sa salapa, ma le vai tamalingi. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii, ue ua whanau mai, o le taui lea mai a teia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau, ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti? Faisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afo le se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tō mātua, whapera au auna e tua, ai ona mātou e whanau saifua. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pēr le tātou whapitoa nao le lima tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O loa awano fo le tātou direct transfer te posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tungi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma e le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga ni usila i o tātou lala, o lo awanofo i o tātou ofisia
tolu yo tara o tahu huma mangele pe fa ngale Pacific Easy app por direct transfer me fa sawa ilo taimi I see do na fa sawa ino tu pe o tonga tale ben sini mon hisia fam talanga bala au le o var se lau o tasi ono no ponu mera masani au kilani yo le lua fitu ono fitu iva fitu fa vale lua fitu ono fitu iva vale fa Pacific Easy ola ba anga mo tu pe fa mo modi Samoa 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tātou polkalame o le a reto le ola i le nei whaiaso te whiwhia e whawhiroa i tātou atunu whai o na whawhonga ia mai moa i tātou polkalame o le nei whaiaso ma lo lava soi fua manuia. O le tusi lea Roma e ono o le whai upo e wha e whapea ia taito o tasi ma whamasino i lana lava ngā luenga ona ia te ia lea o se mea e mita ai ia te ia lava a e le o se tasi. O le upu mo o le aso le nei o le olanga le nei e le o se tauwanga. Ua e loa a e o la tauwa i le isi tangata i le olanga le nei, o le mea o le a e maua e ke le sa oloto, ia e ke le fia fo. A wafo i la e le mawhai, ona tutusa oe ma le isi tangata e ke fiu e whakusakusa a kongol tangata la, e ese fo i se itu ai ngā mea alofa ma se tāleni na tuu ia i le tu e wha mea alofa ai o ia pe sili atu fo ia nisi anga waa o le nal tangata ua wha anga waa ai nai le tua e ke fiu lea ki kau waa i ai a kongue ke wae kua e sawa ala nal mingo le me ke maua e unga e le fia ai i le mea alofa ma anga waa whapitoa na avatu e le tua i te oe so le fautuanga la mo oe le aso le nei aua e te tau mawhai e whaatusa au ngā luenga i ngā luenga a isi tangata pe whaatusa fo i ia mea ua e maua mau whaamanuianga i mea ua maua lesi tangata ma ana fo i whaamanuianga a le mea la e te whaia whai mai kala paulo mai aua le mai ia taito o tasi ma kilo i whianga ia mea ma whaamasingo e ia nga mea ma whaafitai i le tua i mea ua nga mawhai o nga whai ai aua le kilo i whai mai ai aua le whaamasingo i au mea ma mea aisi wa ve mai ua e whaakuskusa inga la i alau mawhai ma le mawhai aisi e mai paulo kilo i fo i au lava ngā luenga ia ma e whaafetai i le tua i mea ua mawhai o nga e whaia i le maalosi whapitoa ua vatu e le tua i te oi e whapena fo i la i leo langa whaalea nganga e leo se kauwanga fo i le me leo langa whaalea nganga whapea ua makua lowo langa i lesi ua sawa lowo langa whaalea nganga i lesi ai palau le alu leo langa e leo se kau mo enga fo i le e milipo i e mua leo langa whaalea nganga so le upula lea mo o le aso ngai uang whai mai fo i la apostolo Paulo i le Romas furulua whai upeto whai mai aua le whaasilia le manatu i le mangaku o lesi e mangaku ifo lesi pe ua ke le longa mea uma whai o ngai whaia o nga olona whaatuatua a whai mai le apostolo ia tusa ma le tofinga o le whaatuatua ua taitasi ma tofi ai mai le atua. Ele whapetani e whapea according to the measure of faith ua au mai le atua. Longo winga, so se me ke whaia, au e ke whakusafua i mea lai whaia lista ngata, au afo i ese, le measure of faith, ese o kaku whakuatua, o le skangaka ua mawalunga al whakuakua, o le skangata i lalo whakuakua, o le skangaka sawa al whakuakua, o le skangaka e slow whakuakua, po le alko i ngā whatuatua, i le unga le aso, e kaku ki whakuakua umalawa, i le tua so i fue ko kasi, malo na alo o Yesu Kristo, Paule mea, o le esenga o le malo losi o kaku whakuakua, ele o le esenga la le ki, ai ke loa, po le ale tu inga whakuakua pe malo si lo whakuakua, pe kiki le si whakuakua le si, a le taua, o lo whatuatua, e manga o le tua, e ke whesoa soangi ai, i le si tangata ngai ki rua ka momo e whakasi le tamo enga whatuatua, a vai vai,
ia e ke fesoasoagi i ai aslow e ke fesoasoagi i ai ia i le makou activities ga fai le autalafou i nifsila ma i nifsila sa mavaia le matou autalafou i lalo le self sa alu e le makou kamoʻega i luga o le mauga le autalafou ia o le mea lae fai nga fai po ia mua kaulunga ia pea ma le tūlai alu e kamoʻega le isi mauga gai Christchurch ia fai lo tu alu lo ia oso le sia uri malolosi asoa mua ai la ka mikiki fita nga ka alo le awale a Christchurch e fita ke lo le linga sa ka kaunga mua ale me nga le mua ska ma o ilunga mua oi o nga ngo ai le tama nga le asanga e alu maku ma feso soangi isi tama ma teine nga inga ia mafai fa malosi mo o ilunga ngo ale ngo o ilunga a ska ma le fa malosi ia fai lo makola nga ko tangolo fai le special award e fai mole mosi atali ile nga maua fai longa fa pitoa o nga olanga menga fai nga ele ifia alu e mua ai nga sau matu ma fesosoang inga ia o umai nga yonga uso manga itene nga tu fa fin ilunga ile me mawalunga o fa kasi lung ole aka tonu ole ata tonu lavelena ole kamo enga fa tua ele o se milinga po ai wa sawa so nga fa kukua ai ole fa nga ina lo fa tua e ke fesosoani ai isi tangata e vai le fatuatua so mo oe le aso le nei o le olanga le nei e le o se tauvanga o le fesoasoani oe i leisi tangata inga ia mawhai o nga survive fatasi o lua i le tino ma le fatuatua le tua whawhitai wai awa o i mātou i le tua inga savali mātou te savali ai i le nei olanga whawhitai Yesu, amen. Sililo matai pesamai matango fie o ele ali la ei o ile mama ia oele tupu vi ia oele tupu fusia ile malama le poni saua sola ngatete le siu fofonga ngatete le siu fofonga e ofungia oe pese mai e ofungia oe e ilo mai e ofungia oe lo matai ile mavai oia e tu maile amatanga e oile ngata anga le atua toluta sipa ia tamale alo le ngata leona mata utia le mamwena fasia e ofungia oe elo ali esemai e ofungia oe elo amai e ofungia oe lok matai siri lo
oe Ei lo mai e ofo ngia oe Lo mata sili le ali Lo mata le oe le ali Lo mata uti lava oe Lo mata ofo ngia oe le ali Lo mata Supermalina o le fionga ia pese tā puni o le puni ala ai o fofongia o ile ngol vinga o le tua e tangolunga tuele polkaramina le arinto leola mo le ia so lua fa tayantu e le sunga il fefi au ia pasta la fa le copa o le Assembly of God i lanu so vai mo le tanto polkarami le divine o le so lanto mosi siona fa boponga le temi masani la so ata au toi sfulfa maraf miruton tale o le tula elua Whaauta, o le whānau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whānau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whānau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Ta maiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a ta maiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsolta i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ono mātou le whanau soifua. Rasitala nei loa i le aonga o le International Travel College e mawai lau Aviation and Tourism Certificate e amata ia Novema po le tausanga fau e mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz be vala au mai i le o valselau valuana valu fitu fa fitu e te Rasitala ai a wāsolo mana i manuia. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai i New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu. Amor. O le teimila watu e se fulurua minuto ntano le tulai lua te pera mai foi le vai con telefone le Radio Samoa wale udantu o tatu tala melo tupu mele an tupu e ma dikse vango mai o tulai mai tonu lo fulua New Zealand e le nei foi vai tau o le tausanga e pela mo mas dia e tatu fa alinga i le yaso male foi yaso e tu mo antu tatu fa se tilanga e le tusi o le vau filifili anto ai ma le tusi o le songa a fili maua sau lominga ia winti popole o le maua lava tātou tusi i nei i le official Radio Samoa. A wadi ngalo sau lominga o le tusi o le songa a whatasi ai ma le lominga o le vau filifili e maua i whalopenga o Samoa i sifo tutuila mamarua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o le matafa i oi le matai I le whainga o whaala brave pei o whai pui ponga ma liu leo si o singa o ainga pe si le whainga o paolo o si I whaalo alo whaalanginga e kale sia ma le tele o le gangana o whaano alonga. E nā le fitu se fulu tāla le tau, nā le official of the Radio Samoa I le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai sauno minga. Morisi whaamtalanga, wala mai le tātou ofisa I teimi whainga aluenga I le lua ono lua tasi lima iwa tolu, lua ono lua tasi lima iwa tolu, ia pētunga I sao ne lava I lunga o le tātou upenga tawha I langi o le shop radiosamoa.co.nz
shopradiossamoa.co.nz e whai mai ei sa oka o na ki liwa tuailea e loa tunu o loo e au mawai. O le wha silsilanga mo ilato uma e tupunga mai a talataina nofo maui mai tuatunga mala talataina e matawhanga ulu tungi a li panta o lo alala i Samoa, America Samoa ma so se tafa o le kalope. O le awhai o le tātou taloranga lo na lua i le tuatusi o le Church Unlimited Cafe i le tolu pa lima te Aratu Road i West Auckland i le asto na i aso lusfulu iwa o November i le tulai se fululua i le awauli. Ma tau te wala awa tuai le awa ma le whaano alo i pa ia ma le mamalu o tau tūlanga whaalupe a whio mai matala au mai o laule awa i mai o le ale whaatali ai fuafuanga le tātu ainga poto poto. Ai morisi whaamatalanga o lo e fia si la fia e le lein le whaamawane lalo o tātu numera ia i totono o New Zealand ma au se tālia. O New Zealand o le olua fitu whahalua o tasi lima lua ono. O lua fitu whanua o tasi lima lua ono po Australia i le o wha tolu lua valuiva iwa lua iwa fitu. O wha tolu lua valuiva iwa lua iwa fitu. Pa teiolo seinia e talataina valusia talataina le ala isalo Noah William Palmer tu inga malawa alotu talataina maifo po ono sai Palmer. Walata mai le aso whaapitoa mo le whanau wa amata fo i ona ta pena matua mapese a tamaiti po e beisa video e o lauta loto manau pese o le loto a tamaiti lafo mai le radiosamoa.co.nz/White Sunday o le video i teleana reaction si lunga o le TikTok o le ama wase whai longa o walava le tau loto mala pesi a wani o vantu mala tolu minute tapunia video ile aso iwa o topa tapunia palota ile aso se fulu o ke topa ile se fulu ile taiau o na afane leo le se fulu lua ile awoli e whaia ile tato launga tongi Morisi whamtalanga whamso te mai e ala tato ofisa ile lua o na lua tasi lima iwa tolu lua o na lua tasi lima iwa tolu. O le isia tātou whaahalinga leo tonu mai. Whaasilsilanga mo le whiloa inga a suli o le suafa maunga tai i vai e sa whanta. Mapore ia iau mao ta tāpua i malau whitalai sa moa o le au mamala. E le amata mai le whale pongi sa o le tūmanua se ia pā ia mo le whanua o le alantaua le ana i te ai malo. Mapu foi i whiaonga. Ma tanu ngā mutia le sua o whainga luenga pa ia le tua e le nofo whanta loa o le tala le lei i so o se whanta milo Samoa atoa. Ma tau te whanta loa tu ai tu lau na lava e le pa ia o au wha sausaunga Samoa. Ai o le afo nei le tofu o le ano o le lai pe o le whatalenga i le mauta na tulu i tau ma whaapito o ngafa so mantou leo. E whaasilsila antua i Sulimoni Uma o le suafa maungatai vai e sa whanta. O le awhaia tātou whelo inga i le tulai iwa i le tai au. O le asto na i aso se fulumarawalu o ke topa lua whelua lima. I le mau taulo tātou a inga i lau pola tasi i vai e sa whanta. Se i fili mafua, ma fili tānganga la tātou tō whama le whaamtanga, ma fili nisi ua tatawai e no nofo i le suafa maungatai. E tausia lo tātou ainga. Pai mai se tasi o upumoni e Samoa, sama o se mango, tautai se anga waa. E wha malulua tu fo i o le a le a vealo le a wai, e a mala o le a tolo fia ai se whae unga, o le a tasi ai le wha tawhitinga, o a leanga i le whainga filifilinga lo tātou ainga i le aso. Wha moe la tātou o lia antu ma le manuia, le aso o taupoina, ma ia tātou mau se whilo inga manuia, male fia e ala i le whaatasi mai o le tātou tapa au i le langi. Whaataiolo seinia e Sulimoni Uma o lo no nofo i le ainga e o lo o tau i le swafa maungatai le fioanga o vai e sa whanta.
Malay tātou whaalinga muli maruia se fulu tausanga o le awaunanga le fruit shed. Fia whamaruia anto le fruit shed ia oe malau a inga. Maua ia le tātou kukama, e da o le iwa sene awala, iwa sene i le kukama. O le whai mata, tala iwa i le kilo, maukeni e iwa sene awala, sone. So se loa a le Cybers e whaatau. Ia e anu lau suafa i le sei mo tike te lua e te malanga matue fo i mai ei au se tali a wala. Aua in te no wha, wan tau loa na i suantu i le fruit shed i tu tonu o le taulanga whaatau i mangele o le dao le a mauai o loa tau ngofie. Ia toi tukwa i malu suafa i tono le sei le da e te malanga atui ma e tui fo i mai Australia i e pe te malanga atui loa ma e nofo mauai i Australia. Mga ia fwy le tui ngā whapi toi mauai ma le pepa malanga. Ka i maanga ia. Ea le lei o le afu le lisi down tātou wha linga ma wha silsilanga o le utonu mai le rivainga le aso i le tautua ma le udanga dei a le Radio Samoa tasi lima i utolu a mo. Ea tālo si o le dawa marino le banto le vai ni si po i o wha linga ma wha silsilanga e pe o na au tātou wala ule longu puieri o lau taupa ia ma lo o tau malu manatua o le tātou o nanga na whaia fua a la wala leo le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo mo le pa ia ma le mamalu se o tātou o tudu.
toi whaatalo whātui lau whaafonga anga le nei tū la o le awa uli, a lo maia o se isi whaapoponga le nei o tangata utala whau mai lo Radio Samoa. I talo to mua, ua whaalia nei le li pāle mi o New Zealand, Christopher Luxon, le tatau wai o na pātipatia le antu nuu le whai unga le malo, na fola siam whaamawina i le whunutanga a malo au whaatasi, o le amana ia le New Zealand o Palestina, e wi i le whaamaunia ai o le amana ia e le malo au whaatasi. I ripoti ma le teo whaamaloa New Zealand o Aotearoa, le tasi leo atu nuu mai le whunutanga i New Yorka, na manino la tau le talia ino le whai unga malo au whaatasi, e au fiai ma Amerika, Japani ma Korea i saute. Whamanino le taitai o le malo ia Luxon e langolango ina i New Zealand fuafuanga e peo na ngalulue anga i ai le fo ia o le whaafita oli. Ma o le whai ngā whaavai o whaingo ina o le two-state solution, ai le talia New Zealand le aveo Palestina maatunu, a o pule ina e Hamas, Gaza. Ta ue fo ia Luxon e le whaapeo wa langolango ina e le atunu Israelu, a le whai unga e whaalia ai e mana na o New Zealand i le file mu. Taluai wa tele soifua maola wa aafia ono nei vevesi mataua. Muvala awai fo i la Luxon ya Hamas ina ia whaasa o loto nai tangata na o lato ave whaapangota po tangata o taua. Matawhia nei lo lato ngayo inga sawa. Ai wa una ia e New Zealand Israelu ina ia tawhia loa o na whaatino ngayo inga i le peti ai le ola file mu o tangata. Whamanino fo i le li palemia. E ui i nei whai unga o lo ave pea le langolango New Zealand i le pūlenga o Palestina po le Palestinian Authority i a lātou tau mawhainga e wha mausa li ai ngā o inga mwhaatinonga e aloa i aile a vea masestete a o se atu nuu. Walipoti e nei le toi wha o popo ai o ni mōlianga e leo wha sanga i se alii na tā whia mo mōlia mua ina wa mae a se sa ili ngā leo i se whale i Glen Eden masalo mia o iai sa o tanga lea lii ile nei fale. O leo lo a fia nei le tula fono lo molia leo ina ua maua ai se a upenga matautia po o se whana i leitu aingo le sawn off shotgun mani whala au whaasaina matupe i New Lynn ina o ta fia leo a o ia nga i atu i sana ta avale. Ai mole no whanga i Glen Eden na maua ai le vaenga o le Waitemata Gang Disruption Unit a leo se whana i lona i tu aingo le 22 caliber rifle o utu tau po pulufana. Ma whala au whaasai no le methamphetamine ma le marijuana, ma nisio vaenga po ai te molo o tangai ai le au nanga na maua i lea no foanga. Ta ue le li sa tini sinia o se leo su e whaapitoa, Detective Senior Sergeant Josh Lautongo, o lea ngā luenga o se pina whaamau lea i le ngā lulue malosi ai o le au nanga, ina ia whaalave ina matao fia le tele o ngā yoinga whaasotu la fono a gengi, po gangs, a ia maua se atunu usaunga le mu ma le sao loto mai soni ngā tu la fono, ia malu pipuia foi o na tangata. Na tu lai mo le uruai taimi i lumo le whaamsinonga whaitu malo o Waitakere District Court lea lii, i la so luas futolo se tema, ma o lo tawhia i lalo wawa ai ngā leo. Whaamawina o le ato i tūlai i lumo le whaamsinonga i le aso lua se fulo o ke topa, e tali i ona mōlianga na mua i mōli ai o ia, whapea ai mōlianga fau, e pei ona toi whaapopo atu nei. Inisio tala wo o mai nei ni tala whanua noa, i le tāpuni aloa i ai o se tasi o pōkalami tele, a o se au nanga, ua loa tausanga o whaatino mai, le Youth Search and Rescue, pea mai a le tausanga whaale tupele nei lua o lua lima, ina o whaamaunia mai le whiangai ai o le nei au nanga, ma whaafita o li tause leni. Ta ua le whaala potopotonga ua le mawhai o na wha wau o na whaatino a lātou fuafuanga, le vaenga o ta ua le growth model, talu mai lava le tausanga lua o ta siiva. Whaamatala e na o le se fulu lua pasene o le se leni e whaatino ai ngā luenga, e mai pili a o ngā whanau o lo resta lātu mō po kalami whaalea o ngā nei. 5% e mai le New Zealand Search and Rescue. Ma o le tele o le se leni e taumawhai e maua mai le ni fiso o swani, i o lātou sa ili ngā tupe po fundraisings. O le nei po kalame ua lua se fulu tausanga o whaatino mai, ma o se au nanga ua silia ma le ono se lautu pulanga talavou, ua maea o onga i to mai maanga waa i tu tau i sa ilinga ma lave inga po le Search and Rescue. O se whaanoanoanga le taitai fono o lea whaarauputonga, Dr. Daniel McGrowan, ua le mawhai ona toi tatala le avanoa e restalai whanau o lo o iaile naunau ta inga e whaalau e tele lātou mālamalama anga. Ma le iloa e le whaatinonga o sa ilinga malave inga i taime mo mia ai, i le tausanga fou.
Ai mō tangai ta whainga luenga o whaamanino mai o le a whaamalolo, ma le lua se lau se fulo tupulanga o lo iai nei i le nei Pōkalame. Whaalia le toa tele o sui e o fafua atu o lātou taime ngā lulue ai le nei Pōkalame po volunteers o lātou fo i whaanoanuanga i le tala ua o mai. Ma whailo o lātou manatu. O le nei Pōkalame e se lava le tāua. Ai meise mō no whanga mai tu e mai tawina le matua ia a fia tele ma maa le ale i whaalawe tutupu whafua sei. E pei o kalais tete. Le ipotia le teo whawa maloa New Zealand le whaafetai ai le malo le sao tau o le Youth Search and Rescue. Ma o le au lato ngā lulue ma nisi o whaalaputuputonga ma society e tama whai e whetu o nai ni whisoswani e tali atu ai i le whaafitauli a le Youth Search and Rescue. Mai tala i tā longa ua whaalia nei le lango a le tamaitai whai a onga o le Awala Silver Ferns i vet McClausen Duray i le au ngani le tamaitai ta alo le au ne tipolo New Zealand ia Grace Niweke i le moomia ai o le toi au mai to tonu o le sa ave mawhai a onga ulo le au ia Dame Noeline Taurua. Na whaatino le tamaitai ta alo ia Grace lana whaamtalanga i le mai ai o le lātou ta alonga ma le awa Afrika i saute le taamilusanga mo le ipo o le taini Jameson Trophy. Mo le sila fiana vava o fo i lea ta alonga ina o wha malo lo wha fua se i ai o le tamaitai whai a onga ia Dame Noeline Taurua. A o toe o se anga o na whaatino leo le taamilusanga i peo na mae a whaatautai nei. Le potia le whai ai o se iloilonga a le laulaua fono i le whai a onga ulu. O no whaasia a nisio teine o le au. Ma le tala o tau au na le saunga le mu i la tau ma le si o se amanga o iai o na o Dame Noeline Taurua. O se whai unga na whai SS a iai manatu o le toa tele o teine ta alo ma nisi fo i o la tau o teine tuwai o le au o le Silver Ferns e pei o na iai le tamaita i o Laura Langman. Whailo e Grace Niweke o la tau misia mo la tau walolofa pea mo le tamaita i o Taurua. Ma whailo ai fo i la tau lango mo ia a o iai i taimi whaingata. Inisio reporti wo o mai o le solo o whamauina e o no toe whailoa iai Dame Noeline Taurua ma le Netball New Zealand. E masalo mia o leo le ato i tala no i nai tūlanga o le whaia o ngaulu mo le au. O i vet o lo avea mwhaia o ngā mo se taimi le tū mau po le interim coach mo le taimi nei. A o whetuna i ai pēr tūlanga o le mata upu a Dame Noeline Taurua. O tātou telefona mo le nei tūla o le awa uli whaafetai whaafonga mai tō whaasofua. Greetings and gentlemen to all the humbles around the world, especially to our families who bring for us back home, yeah. We send our love to those who are saving our eye, we call them out manga. From all those who those got your back. Much love, I'm feeling a bit of in the love. When they for you all, special dedication to those who are around the world. I'm feeling a bit of in the love. When they for you all, shallow, Naima, Zuma, Zumala, Ebana tua peso walu lo wainga elenga lo atu ete malu pe a oe ilo watu pe amana tu ile amatanga e malingi ayo ulo mata
tapatu le tai le puna manuia una o le tua. Si e so fa timo manilingi va au manuia mo na yuso lo fe ngai male tautua. O le talo le male o le ngai le lo suafa. O pomu de rapa kanga fa inga popo kuringa mang o fongo de ngu o pakinga a ko nga la fo peso lo loku ke pai kai se ko su le va. O le kau ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko. Ma fa ia kula o fa malo si o me o mangai lo ai le ko among. Sale o so fa se ai ma tapua e mai o le talo wa manuia ai so tata o ma fa e pele le lo le tapua e ma o alo fa i fa tam a e ta we manuia su ele fa amalama. Love you all.
iwa aya kula oi Mali ua saa mai nga oia ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fifth ia Umai Ungaluenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tinipe tama Lava oe po ole toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shawe lava Famole mole Yai fo ise lo matua Ufa sina Fami se misa Wali tini Shawe lava Famole mole Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Auli pusia la panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oi mafuko fo ke au manipo Oi a winga fo i au manipo Boom chicka boom papa o 5, 6 kilo low key no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Ausuie O Marie Fai ya yo mai la ia Vika let's go Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Auli pusia la panga E tupu ai foi o se misa Ia i fo i se fafa finge Vai ma soa, fa sopa moa Wali kama, shaua lava Fa mole Ia i fo i se fai lele Fai sana sefe, fa lai pankeke Wali sunga, shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika E fa manga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Vivianga mai le kila records le nei vai ngola o le langa jele o le kala pula pia le tamauli mai sa le longa i le motele sa la fai enjoy for ma nei ma le to rolani ma le down lounge au finge le to mga wenga fa wa tutu ma fai va lo filima o le so le molini o le basina lo nei va o le nei foi to sanga fa lo to ma to mai le nei vai ngola o le to fa ta va tu tanto pula kala me o le o le ma fo mo ya oi ma lo le nga lo ma lo le o saia wa ma to fui nei fai mai wo sa fu le vevel io if I been la vale di yo langa o le so wa team o le so wa la fi o le so fu wa vevela fa talo fa to ya lo sa mai fair pa li sina leo ma le ainga a pelu yeti malu liu ya ma o ma le va fu to mai lunga o tanto pinga te fa langi tona mo te malawa fa le finga wenga so se pito no la volume sila lo e ma o mele tanto tutua fa talo fa to le tutua fa wa le radio sam mo le polgalame o le o li ma fonga mua Afina e mai moi le talonga lo peleki le fai ngora venga so se pa vai tu nei. Te le mai lope e pena e mai tawina. Ia le pasi tu ai lunga o va lele ale fua va tawa New Zealand. Ia o va lele ia pe o na tawa mai ale Air Force. O le ana fa tautia. Ia le felele yantu o va lele lua o le Hercules Boeing 757. E le teimi o le talonga lea le o le peleki ma le Wallabies Australia le whai ngona vea so le seima vai today.
Ai vai foi le tau le fele le ai le va le ye lua. Mo ta tu ta tongi la fonga. Fa me lua se fulu a feta la le piti. Lua se fulu a feta la New Zealand. Le ana fele le ia tu va le nai lua o le tu ai o le Hercules. Ale fuava tau ale malo New Zealand. Ja, o le tala lai pe o le tui na mai le Defence Force New Zealand e winga e le matau pulea. O lo fa pe mai ai. O va le ye te tau ona fa fele le ina ia anto ai o lan to witu la. Ia ma keep up ai fo ile le tulanga tau maintenance o va lele. Sa ma fa yo fa tino i seisi la va so ma seisi taimi. Pitai. O le na talo sanga antu ia le afo. Ia le uni la kapia New Zealand. Pele ma fa yo fa pasi fo lan to va lele. I lunga o le Malayo Eden Park i lea fiafi ina ia tiliona manta ina le talonga le olpeleki. E le vale a mina le olpeleki ma le wallabies i le fai unga le vea so na se i mawai tunei. Ia luas furu a fekala ala ola iso le ia efe mai o lea e fua i le umi lene malangai va le e lua. E tasi ma le tasi tu la. Ia mai e le eise tau whaapopo o tu ina antu lea mo tangata tongi la fonga i tono New Zealand. Ia ka iro ieta, si ka kire iro pole ane sa o ia me. O le mea nau teo fwai. Ngā le pasi a kwa le wa le leilunga i Eden Park. Ai sau le pili, luas furu afe tala. Oka e maka uki iae mioi. Ka fefe e le lalo rangi e le ka kouke iai. O le pamele se hamala inga i sidi fa tala vantu le ringa ingo le hawoli. Ua toi tāpena pena whanau mo le kuanta muli lawe is faupa an tātou waulia. Ke mi le yangi o le awe whafo kamanga le fiafi pia kau maa le la. Tua singo i ele vaho fo i le veli. O le koupa la au.
mole so te filo malu. Ole tu feel it ain't Samoa ya mala mala male ta ngole sua. Le palu ava male sula tonga ya mana tua. Ya mana tua. O tu pula ngatala vo ine ya so. Kase mana ufa ali ali manu ai ti ale fa Samoa una ole nanu. Fa mole mole so te filo malu. Now we are in my wallet poto silly awanea ona olo lua ia silly loto. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afo le se fulu lua o le a whai ai le launga tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 Ia mania o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ona mātou e whanau soifua. O se tala fia le nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nau le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou eanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, morisi whaamtalanga whaafsota iane, i le olua tasi o lua o 5 valum tasi fitu, morisi whaamtalanga, e le tātou vai yesi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamaa i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Tell
Temlo Kalawachi le radio Samoa le watoi se fululima midutona tale o le July tolua temi tusata tomo Samoa le fo ivaing o le woli ya ona o le swinga fo o le tatu temi pe ona sa ya ile va sa lena si ma vai tune ya lena to tele ilato o lena fai ma excuse fo le ole ma wai fo le lotu ia pe ole o fo le lotu anga sa mi wa ku ma sanoa o taula talata tūlanga fwoi lele wa avea mana tūra. Ai le newa e ngā o le tātou polkarame, fia whilanga ngā o le ua maua fwoi le tātou whilo. Inga, peo na māsinia ia fia o salua mastofi te tasi ma le whionga, ia lilo mai awa mai na vai le sui o le tātou wala leo, mai sa moa wa fwoi ni mata upu o la walunga wa sila fia o le tātou. Tadau whantala whantuai, le newa e ngā o le uli lau whionga lilo mai awa ma lo le whai o le whaiva, ma lo fwoi le tau hantai ngā luenga amanta, o le neiva ia so ia misela so muli ne o le masina o se tempa lua felo lima ma lor fe o le fai Palo fatu lau tau whafonga mua le nei foi vai ngō tātou whasalonga mai sel tātou pokalami e peo na masani ai ia o si tala maali whatalo fatu ai le tātou atunu olo o moni mau mai foi le nei pokalami e me se foi le mai mua mai whafonga mai atunu e mamaore ngā tai musila ia e whapea fo i tu e fio langi o lo mawa e tātou pasalanga. E o le tala maari o naua sui tau taimi, e au ngā piu masa uiloa, o leo te te ilo utango atu au le te whai mai o lewa ready mai tā ua. Ia lewa afa whatoa, afa lua mantua le afa tolu i nei e masana tā whiloa i e. Ia e so i o lona wingala o le lawa amatane o tā whiloa i tonu ala i le afa lua. Po le lua fo. Ia. O le tūlanga le da iei pe anta. E tawhalolo whirangalo le rumayawa i o tātou wale da. Ia e wha mālo le on sai. Mālo le tawantai. Mai tawatu soli. E sile māna i o fōlinga o siau ofisa. Ia e me se siau la e mea mantalan samsama pi tau li uli isi pule o lo. O lo pule tasi le so. Ia, o le o te mafu tātou i nei le ofisa tātou pala po tonga le Joas. Ia. Ia, e pe o langa lewa e fasini mai le mana i o le ofisa. Ia, ai o se o le tātou ofisa lea i nei lungane o le APM building. I nei talfata i o pia, laka i le whale o lo whale o laki futau. Ia. Ia, ma le maketi whaatau ai le keke pik. Ia, wa whale au le aingo le au uli ma le vaisu o maria lantang sama whaidele. Ai o le tūlanga le nā whonga mua, o le au auli lava ia mātango fia le alofamlanga le o le atua. Ia sa oe, o le e mātou te whaatasi tua ine le tātou ofisa fō. Tā penpena fō i le tele o pokalame whaatino mo le tātou pala tonga wā fō i ia le taunga whainga o le tātou. Fō i tū vai o nei tū mo le malupuipuia o whaasalalangan whaamtalanga i tono le tātou watunu i ala o le tū la whono. Ia, o le malupupui fo i tustala, ia ma le au whaasalau i lalo tula fono le Joas. Ia, mai se o se tātou tūtino, fo se tūtino marusi, i te tono whainga mālo whaatam kalas. Ia, e peo na lau sila fia i so tātou tino. Mālo whaamtai ia li rumayawa o le menta ua naua maua ia le no whanga fo. Ia, e mapuani ia le vasengo tustala fo i tono le tātou. Tono ina ia whaale ia antili ia le tau tua ma le tau unanga. O lo whapelea o na tatali mai iai ia lo tātou. Tono e lenga tui nai Samoa. Ia whapefo ia le tau tele o mātua. So se tono o lava o lo nopia iai le rei tau. Lilo ia atono le aso nafi e amatai fo i ona tōla wina ia tūlanga fo. I mata upu i le tātou whaamasidonga i nā. Ia o lewa mai a atu le tūlanga. Ia pe ona sa tātou lunga maka ko la loa i fo i lele. O le tūlanga lava lea i whainga pālota. E pe ona sa sawa. Na ona mau o tula wala whainga pālota. E sile mana i o le ngongu. Ia e teilo ia au tau nae whaiam whaiko whainga papakiu o le manga ia le vai tau le tausang. Ia, o le tūlanga whailele whangamua mo le sile fia whaile tātou. Tunu ue au lava o na mulmunta. Ia tūlanga po i o au laka peo le tūla whono i mea nei o whainga pālota. Ia, e mālo ngungu alis. Ia o lesi. E mālo pisa o lesi. Ia, e mālo pisa o mai ai fo i maltangata le o whaia ina. O ia e pisa o maltangata le o whaia ina. So o lea la wa whatūlanga mai el tātou whamasinonga mawalunga. I el tūlanga whailele o le whatinonga o tangi o le pālota. O tangi o le pālota mo le sirafia le tātou atunu o mea na tutuku i le taimi o le whainga pālota.
awana ia tulanga foi sa ia cases na o atu pamasinonga ole fail parota ia o tangilana ia ngava au sui fai puli sui tau ba ole tulanga le we tini kama vanga le o fato sina ai lale fato sina wa soli le tula fono ia ona ai maua le mau ia ole lawa anga ima ia le tele pea male valu ia tato mata upu ia wa fatulanga mai famasinonga a matala ile asa sulfa o kitopa no winga la afika pia umaloka mai kipea ia a mataloa pa o loa ia tangi al palota ole vai so mua ole wa fatulanga mai mata upu ile tuma lo ainga le tai Mari le tuma le o tangi ia muli pola laki ia fa sanga ile fonga feta like le wai nei o tato mauta ia le tofa awa pa au muli pola alo itafua Mani ia ole tulanga la le fa tulanga mai el famasinonga ile vai asolia vai so mua matala se sufa o kitopa ia fa tautai ile fionga ile famasino sili ia fa tasai male ali famasino ya amperosa pule ai amperosa Roma sai fa tautai el famasin sili ya satiu simtiva perese ya fa tasai mafule ai amperosa Roma ya el famasinonga le ai ngai vasto moalia o sa fata mua ya ole fa pena ona sa fa ia le afionga ya vui Nelson ia fa pia foi ia le fionga yale atawal sa Daryl Clark ile mata upu asafa tatasi leolo o tangi ai ia le ana Ronnie Posin ia mo ya seve te ifui mono Mani ia o fasale le angalua ile vayaso ale mo fasale le angalua o le safa ia le famsino te famsino ya nia va mata tuatanga loa ia ma le tofa lo au Donald Kersick ia ile mata upu a fasal anga lua o le tangia ma ngile se katifia ia fasanga tu ia va ai lua centenary sama kusala raso mua tolu itu malo ia fatulanga mai ia la to mata ia man to foi fonga mua ele se mea fai ngofia ringa kau fai on mai ia potu famsino ia tolu taine tasi panga solo ia mo mau luma famsinonga ia suina el famsinonga ia ole tulanga lana le wai o mai lole le vai solo na lua le amata la solo se fu o pisopa ia ole mata po fale ali li mua ole asa fa ia le fionga ile famsimsili asa tiu simativa perese ia ma le afionga yale atawal sa Daryl Clark ile mata upo fale ali ni mua le olo tangi ai tu iloma lands ia la meko e fa sanga ia toi lupe po mulinuku onesemo ol tato sui pania na le wai man fata to Mani ia ole isi mata upul vai solo na lua lava lea o vai maunga lua le olo o iai ia la fapena o fatautai e vui Clarence Nelson ia ma le fionga ia fulea i Amperosa Roma o le mata upu vai maunga lua le olo o tangi ai tama le taimang ia fa sanga ia le natai Victor Tamapua ia ole mata upu lona tolu pasale le angalima olo o fa pena na fatulanga mai ia fatautai le fionga ia nia va mata totanga loa ia male to falo au Donald Kersick ile mata upu foile olo tangi ai pesta vai fo pasanga ia vui I ingasioni ole pasale le angalima ia ona umai foile na va ia so tolu ia foile ia itu malo o mai lola ia le la solo su pitu o kitopa amata ile isi vai solo ni tolu lana o mta upu mua le vai solena o fale ali ni lua
Ia. I le vale o fui maono Maria Meredith. Ia e whaasanga atu i le Minster o le MEF o le Minster o whaatoanga pai ngā whaivale o iei nei. Fui maono mai awa tito a safu. Ia o le a whaatautai alna e vui Clarence Nelson. Ia whapea i fo i le fionga iale i atau o le Sir Darrell Clark. Ia o le isi mata upu lava le vaiaso leo whaasale le angatolu. Whaatautai ia va mata tuatanga loa ma le fionga pulea i Amperosa Roma. Ia o le tangi lea le sa avea ma pofonga petalai o le mauta. Le sunga le pali utele ta eo masapa. Ia whaasanga atu ia sambi leota, namlau ulu sambi leota. Ia whaasale le angatolu. Ia ona umailola ia leo tatamtau. Wa ia la man whaalinga le mai lalo ele official pharmacy no nga whai mai. Ia. E tilo i le tūlanga whai leo le mai ale leo o mata upu i vai aso atofa. A whai ai o ki ele mai. Ia e whaawawala no winga. E ono fesu ia i taini maso mo le silafia le tātou atunu. O le tāua na mea nei ali i whonga mua. Ia. O le anga i mea tātou atunu wa e maise ai tū malo i whaafonga. I le ia tātou amasinonga ina ia silafia. Le mafu anga wa au mai i mata upu nei wa e isi tū malo la wa whaino la. Ia. Ti ngā ngā wheka i mea lan tutu. E whai mai ia alu whai e si koi inga ko uia ea. Ko uia ia le lope ngal paungi alonga kai mea alwai. Ia. Ia, o la fo ia isi tu malo la ua va ai mai lo wale ale ku lunga la ko ngoa ma tanga tale tang. Pa mai. Vai le fia ko male alu kang o le ngo fo ku man fa tu tala woni tala se ave fa mesinonga. A le ngala le anga ile mai po ava ai ngol tu la fo no le go sodi. Ile taimel finga palota. Ina ia mafai ona sila fia i tatu tu malo ma le tunu wale fo mo. Alo fa taima lo sa no ali lo ia e nei fa tala fu ia wa avia ia le matangi ia meni o tala. Me ia ni sui tu malo na ile soala pulenga foi le toi fa u ia tu tang. Alo te fa longo manino atu. Ona la vai a to tang ieva. E pe ona fa tulanga mai mo le masina fo wa ali lo ia. La so si le fie le tula. Ia, ai se longa foi le e au mai foi se whaalinga e whamasinonga ia se mata upu na whaatou aiot. Au a whaiti soa lau pulenga ma mali e nga. Ia. Ea ai eilo utatanunga le iai le tūlanga le wa iai. O le mata upu a whaatou aiwo o le whamasinonga. O whainga tā foi ona toi au mai itua. Mari. O iai tūlanga foi e tilo e le whamasinonga. I le solinga o le tūla fono le whaatino. Ia. Ai o le, e sa o le upu foi le whai mai le fa merkus pa ia ai kala fulo uso a le la luo a ver fa mesingonga ia fa le lua kala ia le io o no mai o ia e a como fa penga man mele ku wala ia me ngat kus pa ia pesa fa ka o ko ia al tato wali fa ola ia le fa mai a wane io o le mata o ko ia lua fa la tala i lo uso fa malu fa penga man mele ia a fai o lea sa ile va fo ile le tamu fai solo kuninga ele la pasa sola kule ma fai umai ele ia fam sinonga awa abatu fo ilo fam sinonga tulanga fo le o le tula fono la wasut a le wata tamu fai au mai tua a laiva ai fam sinonga e malo sile mal wala vale mal wa abatu o ia ile tulanga e tawai ona tangu fia le mta kulea ona le afianga le tula fono le wasolia ola una ilo ia tunanga lewa ia ai oleva ia kuleva waka ko kan o kan ia ia linga fa sal lau mai ya matanga ia la o vai to ale sa wala le banula la sa tu fa funga ne im so si le fieli lo mai vai le tau fa msi dongai e le mo le ia o le kala le nga ka fa lo ngoi foi kua o mai le fai tau se lau le tau ta tu ta sanga ia ai fai tau wafi e kau i se fa mauni anga o le tulang. Ia, se io o ia kasi su enga le kukau kupi. A wata tau, a fai wa o tūlanga tau wafi. Le tau whamasinonga, wata tau. A wae le la kiki kaime whamasinonga i tā pena mai ai. E tau mawhainga o le mantua o le na awatu ilunga le isi whamasino mai le whamasinonga whaitu malo. Ina ia mawhai, o na lava le auwa au whamasino lato te whaatino ina ma tā ukune. E pei o na awatu e tangi o le palota.
ia ai fa kai o le mo ia na ki wa le ka fa lo ko ya ko se fulu e a le wa mai wa bat le ia tanto talia lupe mau no le tulanga o ia ai foi ni suia ia antono le longa puia ia le pa ia malo si tanto todo ele tulanga le o tanto cases e pe ona ia le fo ia le isi vaenga po le isi la sanga le ile mai ai o le fa tonga ia mo le finga pa lo tanto todo na me tawina lilo mai ava o te le pene se silani ia ile sa doanga ia le fianga le li pa le mia pe ni ile si nga se tono New Zealand na uma wan tu sfam tlanga fa pe feiloa I le fono tanga ale pa le mene le asunga fu o le vai so a saula so no le o le masino to pa e se le se tulanga I ta pedanga ale fongo tlai am le monta fono fu o le tanto tno e monio le la usul fono le vai so ia o le tala le na paule tala le o te maua o le tulanga na sa no ngale fionga le pa mia e to fo I mai ma te tali mai da sono le Olo no winga la a fai o nawa yese fa atula nga ngol fono wa ngawa o va I kule mangu nga ya o ya le I mai ia ya olo no winga o le bia nga o ke le ngai o ese lo powerful winga le e ke mo fo mai nga ka studio I kule mangu nga ya le la se ta u fa atula nga mai po le ale pe o le fo I mai na o le afionga le pa bia au tele o whaalongo atu se tau au fianga al palemene la sono. Na paua na al tala leo o maua o le fo I mai ai o le fianga le palemene la sono. Ia nei mai singa ngasa se olo o ia ia tunu e mau. Le link ma lo fa tai ia antonu se I toitole wantu le finga malanga mala sa ilinga malos le fianga le palemene ona bo mai ai le o le ton. Ia pe usule tato fono I le dava ia so ia pola le tulanga le anta tia mai. E inisium ta upulena e ta ua stemi o sola li le mai ava. Ia le fia fa pulan tili mai tutono o le tanto o toro. Ia wala wale sila fia e sa mo e lalangi ato. O le tulanga ta ua I le sutasi fa mta upu te ilo le fa tatali e ia na I tato I tu malopo. Ia mali sila fia e tato watunu. O le saunoanga le fionga I tamaita I sui pani mia. Le acting deputy prime minister. Le fionga mulipola ana Rosa ale molio. I le vaiaso na se mawai atu nei. Le olo whailo ai le lua vaiaso e malolo ai a tato polo ketel miliona. Ta la fo le sa ave tua. O le whao le tūranga lea lilo mai avo e sauno. O le sa e iei te tonu o le afu. O le tanto fono whaatonu. Ia I te tonu o le tau I tū malo. Ina ua mai ale no fua inga pole paia inga le ua mai Anthony. O ani singa yo inga sa fia le tau fono whaatonu e o mai le teimi leo sauno ai le fionga le sui pāle mia le mata upule. O le tūlanga lava ia sa iai. Sa avatu le mātou miliona lona tot. Ia. Lona vai nga mua. Le ile fit se la wafi. Ina ua lata lo ele pālota. E iei le whamatalanga na avatu. E tā o fia ia polo ke ti teimilina. Ia. Ona la o polenga o le tatou whainga malo tausi sa iai. Ina ia vea matulanga fo ia o se whaatou sina o le pālota. Mali. Ia le whainga o tusala. Ia vatu la le whamatalanga na. Manitua fo ioi. E ala ona whamatu atu le tupeitua. Ina ua mai ale vai nga mali plan whatatia le tu malo. Na lai ona na au mai tanga ia ili matanga wenga mali steering committee. Ona release atu ai lola ia le vai nga mo na miliona ton. Tusala e ia mato polo ke tira na whatatia tai pe o le mato whalea uma. Lana whatatia ile taimina lea na taatia uma na taatia uma ngalwenga taimina ina ia ile tūlanga whele leo ia le whatonunga na avatu e taatia ia ngalwenga ma le whaonga ina o le se leni lea na whamatu watu ia ila le tūlanga whele leo ia li poke kawana saututonu au le uma ia July, August. Pamela la ia lea. E te tau na sau tonu ia li poki o le tupele na whamatu atu itua. Ai le uma July. Ia ona iailo le tonu na wata ofi atu. E toi extenda kwa ni mano le tūlanga lea. Ina ia mawhai ona tau fi ai tupu. So le kaimina nei. Ia o lawa ia lai whanga solo ai lunga. Le sa whanga solo ai lunga. O le vai nga lea o le 2 miliona langa lea uman au mai ia
polo ke te whaatino ai le miliona na tolu lelo na vai mua mua. Lea lau a watu lo ma tusi lea. Ia, o ina la e fai me whaalongo al malo fo. E fai me whaalongo al malo fo. E tūlanga whele la whapele, u whatu malo e tā uwhi, mo le lua vai aso. E mafu angai e au mai e le fionga tamate pandemia. Ua toi reinstate, ia le, o le o toi whatu lai, ia le steering committee le sa iei mua mua. Mantua le sa iei steering committee mua le fastina o tūlai mai. Le la ua toi reinstate. A watu e loa le malata o tālu sanga i tua. Whaamanino mai e whono whaawai ta itasi uma. Pe fia leo whaiola ko a sekala iei taini nei. Na whatawina i tupe al tato malo le na watu. Whamatu watu. Tai pe o le lua se lau wafe whai ele whale. E iai ia so se vai vainga so se miliona. E iai le me ka ole operation. Money. E le vainga foi le whaatino ia. Tūlanga o mea tau mea whale o le ofisa. Kai pe o computers, o kesi. Iai foi matulanga foi o le vainga mo tonga le au whainga renga. Mea umana, lea lau whai atu le komiti fau lea. Le komiti leo tai reinstate. Au mai umale li poti o tō aseta. Au mai umale li poki polo keki ia nga whakingo mea umaya. Se i tanga iai le komiti lea. I le whaaluina o se leni ia na lono winga leo sangalwenga te le. O ia leo sangalwenga la ititi. O sangalwenga teli. O le lawa au mai wa avela le tusini na itua. Ai holda i loa le ngalwenga fon whawai. Mo le lua vai aso taimil nei funga mo. Lele. Ia, a whaiala nei manino whamaunga vui o tātou tupe alu ma tupe nei tutoi. Ia, tono le ise bea la whawhaintai. Fui lele i fon whawai. Ai tu malo te tasion te whawho i mei tonu tātou tala na o le tupe ali. Ia, mako ia audit mako li poki. Ia. Audit ole audit report la ole winga na mea o fo i mai o kika fo i lele. Ia. E te tongi e te tupe fon whaavai. Ai su ere ia mea na whaonga i te le. Ia e peia na o whai atu. O langa hou, ni le mātou vai nga mua le mātou miliona tō. Ina ia mawhai. Ona i ele tūlanga whelele whaatino le whaatanunga le na avatu ele le mālo tausi talwai. Awa tūlata tātou le pālota. Peitai, o le vāi ngā tupele nā le fitsala wafi, wa iai le mea wa uma le whaanganga iai. Na au mai ele plan, nā lai ona release atu le whande na. So o le plan na, o le si vāi ngā o le mātou plan na. O le mātou whale a onga e toi whaaupopo. Mona i alamu whanau o le mātou i tūmaro. So e mānai ai o le mea o le whaioli poki, mautu le lei, whaamawina lei aseta, tūlanga upa pēnā. E wālea, o le whasui a inga mālo, e te tau na māla malama i ala tau lewa, wa ngai mai i lunga le auwa a fōu ni. A ngai mai i whaatino le tatou ngalwenga. E te tau lao na māla malama i tūlanga wa ieile, le ngalwenga sa ieile le mālo tau sima, ma le mālo ua tuanai. Ina ia mawhai ona wha wau mai e na, e leo se su e vale fwoi le. Al manga ia. E fai mea mama, fai mea kilia le tato. Lena e sao noa lilo mai awa toi reactivate ya komiti lena iei mua mua. Oi la tau iei au fia i tono komiti na pe ona e tau. E le fai noa mai e tanga wenga, le fai noa e sta tupe i al tūlanga lea. Ia. O lo umana malama e lua min sta sa iai. Ia. E lua min sta sa iai, ia ma nisio sui. Sa i tono le komiti lea, ia o lea lau to reinstate. O le komiti foi lea, nau la tau whaatula, ia tūlanga foi le i le fua te tau o le oloa e te tau, o na whaatau, ma le oloa e sa o na whaatawina. Ia, ai pei o le tūlanga foi le wa i e mana o ngona i tatu tangata foi e whai atu ia e whai atu le pā, e whai le pā moa e whai mai. So ke manga o sa ufulisa la poa. Ke mga o sa TV, masa o mga o nga ka, ia na whailo le i o mātou i alpon whawai. Vai, i lalo ta i ala, le na au mai, e sā mea nana whaatau. Na paua me i whaatanga mai, o le polo keti i au mai, malo na mafuaanga, ma mea e mana o mia, ma le whanua e whai ai, mea umana. Ia, o le ala, o mea umana, o te iloa, o e su e ngale,
Ada komiti dia ole ta ua fo yo le talanga na tala mai ai lo umala mana maanga asa komiti member. Le tulanga na tala mai ai so se oloa e mana omia paule me va ai pole alo na nga po o nga tu pe lo wat. Ole tulanga fo inale ole to fo yo tato tu pe fa ta amilo tono tato watu. Mari. Awal to tel mata sa fa fa ta u fa le oloa ye te pe le bird le well. Ya ol fale oloa foi lele o tato mea fatoanga I o al malo I vai tele kusala o le na faalu ele tupe ina e tato tangata ya akele ala le fatanga e tele foi la le tax le o GST e vai ese mai ya ma ratu tato malo o le mel na le na uma na malama wi ya sale le ele fainga le na e tato si o mai komitilia te tanga I na I me fa ma tanga ya ma tulanga foi ina ia mafai ona ai awangi ia se kako pe fafu e wai ele si tulanga foi lele I mata upu ta ua ai mesela vai pili ta mitia oma o le siwa onga ile university fiti ai fatangi mai e tongi atu inele pili ele taula ona fatanga ina ese o le ali fafu kako ele tawana ali fafu fatami lo pe tono sa mo tatu tupe ina ia no foa inele tatu oni sina tulanga lo mama anga sa soala puli I me fa pia ya le te lo tu la steering committee ya tato fa tali pole ale tu la nga yo ya ile so ina o aseta ya mali tu la fele le report yo me sa fa nga ye tato miliona pe fam tu watu I no umai tu malo le rik malo va te so e lua lava ia so dai fa yenga wenga steering committee le ka va mai tu malo I lima suma tasia ya le watala no ane mo umana reinstate o nei le wa amata ila to fontanga tal no ai mata puya ale wa ave pu ya kaimlola nei o male project manager amaila ni poki yang fa alo tupe ni poki mai asset fa mawina mamai ya wa fo sila fia le committee le uta fatula ya male mo ngalwe na fa awa wol tato miliona le wa ya I fomo le malo va tanya lilo yava ole soana nafi ngalo ya pole atonu le time le no va ayetu wa fa sa me ni te wasi le da mo lunga le ngale ole malo ile tato wa talo le tupe fo ile le fa tope ya le fo I fe lanu wa ya fina ngalo le tato wa to no ile fa tu langa le ole paketi fa tope ya male paketi fo ile lo masina ye to toy ai le yo on tu ile si tala fa te tau le tupe ile tau sanga foupe a tātou waulia. E pe o na masa dia I le tau sanga ma le tau sanga. La se tūlanga o tātia mai ai le tūlanga lea le talo le tupe le wha tupe wai. O nafi ele na mai ai le tātou paketi lea e pe o le sasa wai. E le tolu masina talua. O nei le effectaida tātou emergency budget. Ia patoa umalo na o ngā ila se tolu se pulo o ke topa. E tu sai mali polo inga leo tu ina mai. O le tato tala o le tupe wha atu tupe lea, ia mantua fo I lalo tu la fono le tato aso se malo i lawa i tu langa wha apea konga mo. Usually ia o le paketi le ni, whao ngā pea whai tato te iei ni tu langa o le asosio manga, o ni awha, o ni matangi, tu langa papena, lo longa. Ya ma tulanga fo I o ni whaamai me whapena e iei le tangoli e iei fo I la le te mana tua o le na ofisiringia e tali mai fo I le tato malo o la iei fo I le vaenga I le fesuia inga o whainga malo a wai iei mea le stedi e te le fesuia I whainga malo peila le mele wa iei tato teimi nei e o atu na luas fulu 5% le na iei o le paketi le sa wha sa maka ua ya si va inga le sa ave malo tau si tata watu tau fa soa ma tau e ua le si lima futsenge alai pa mai ia le baku ngal se futsenge ne ai ko ule fatu senge le se ola ia kai au makala kai ne fa pena sa tupu le la wo atu e te tau lola mantua e ta pena tatu tala au tu fa tau tupu mai le la titi sistem ele la tite se tem meta pena il tato malo ko lo tau wat le ala ua mafai ai ona la tau fa nga mai le tato emergency budget ia por kako
paketi lea mo fa'alavelave tutupu fa'afuase. Ia. O le tala o le tupu pelea. Ina ia mawhai. Ona whaanga solo ai le ola ina mo o mea fufuanga o mai tono tātou tunu. Tatonga o tangata whai ngā ruenga. O tātou pili o mea tā ua taipe o le whare maa. O e mama. O vai la au. Tūlanga uma whapena whonga mua. O mea e mana o mea mo le tātou soifua ia so uma. Mga ruenga le tātou malo. O mea whai ngā lele. E muli muli ia e kakova ai e muli muli sonaunga. Au lea ua whaanga solo ai teimile nei. Ina ia mawhai. Ona whaaua ua le tātou atunu. O tā pena. Ma ngā i tātou whai ngā malo fo. Tā pena mai. Ina ia o atu le aso tātou whono lea al palimini. Ia awa iesi tātou tala tupe tu umai lunga wa. Ia wa akala ngoa kala kupena sila fia li whanga mua. Ia. Ele kasi se asta kala ngoa. Mari. Ele whapetongi atu nei loa. E alu whaasolo a koa la hunga o kala kupi. So ele mawhaila ele mealena. Ona hou da ele mana onga o tātou tangata. Lea lau mawhai e loa le fofuanga le tātou malo e peo nei. Ele polo inga le fionga lea malo anaf. I sau sila fia lila mai ava o lea se mawalunga. Ai po o iei fo i se tapula a o le emergency budget lea ai le I whaiala tala wha tau leo le tupe mo masine I toe le I au ni ele tau sanga asa. E ele mea ngau ai e mantua whailin tātala noa. E tate fia I loa pe fia le li miki o le emergency budget. Ia. Ia. Ia, ele I whama o ti mai tūlanga le. Ai o le mea maani ngau akai le asona. E umako kakara ngoa. Awa ai a koe lunga. E se fasi kala la sa ufai mai. Ufai mai stui. E iei ala di miki o whakekina. Ia. Rela kere I alu pesiri to ina. Ia ma pesiri foi le fionga ni. Le acting prime minister. Wa oia foi le minister to pay. Ia. Ia, po le, ona le mo sa va no ta world press conference le nga no fai kalwa ni ia amul polo. Ia. Le va no mana ia na e pesiri ai pe fiesta oia le tato tala fatau le tupele au le falu lave tufa fose. E mo le taimi nei, o le tato suia inga o whainga malo. Ai, maua le tani o lau fisili, fonga mua. Tai. E wa le minta wantu ia o nā la wa consistent mai ia tātou whataladoanga fo ie. E wa le use mai ia le fionga ia mo le pola e sui I le taimile nei le fionga le li pālemia. Ia tono toi maua ina. E wai e halana na fisili. O le fia mana malama, o tātou e marino o lola mātola vai. Ka le ia lea ma seisi e koe fia fai aku se manga. A wā le watu mai lunga le fai numera. Ia ka kopa o maka koa lua I lole na. Ta o le oi, o le tūlanga tā ua nai lau wa. O le motu o le whaamatala ina mai, ia ma le fisota inga koe lea tātou. Le ia mana mai tātou atunu. O le awa malanga le fionga le panemia, na malanga foi a toe lupe I le fontanga le UN. Ya le wase e mai mulpola. E au mai a tātou le tala. Pa wala le kako. O le whaile le o lau fasidi mai anga I o alanga le I anu la keo I o le mele na whai. Ele I anu ai keo I o le mele na whai na yesi whala mlawe le titile na whai le asumna. Ya ai se loa e mamoli alo ia tua inunga o lau. Se tali o lau fasidi le au watu mai. Ia a maua mai, ia lo knowinga, ia ua matua te lea au pointi le neiva ia soa lila mai au, u faisi lewa o tātou nofo vala ai. Ia le leit, a whaila o le da, ia o le ua mai o le saini le awa malu le malo, ua e peia e lata tau whaalonga o toilet, po a au tā penanga o le emergency budget. A le saini le awa malu le malo, e le se mea mwhio le whaatino, o le sa o le a lilo. Ia mantua fo ie, o lo umalam lama angalen la ofisiri ai tani mai e vai asoma ma ave ia le tal sanga e fa matu mai le se le ni o le emergency budget ele peio ka kopa ke ki fenga le au kasi ar kai me kalangoa nga pasia e vai la le kau fai vai o pa ke ki makanga lwima pe e o aku le vai o le ona makanga lwima ia suranga na ai o le emergency budget le ai foi na le e va ai po le ai tulanga umale mana umia ya na fa sau le tupo le va ya so ya fa alu tu vai ya me ya so avero le star sanga o ma anga na ese to pesidi pia ile le ya ka pesidi awa e oso o le mele ye ya me ke o ka fa long fa me ko amend le policy na ia
wa ye le tau ngai le whainga whaavai na. Ia, le lei ala am tatu kasiri pen malo wa tūlai. Po la le whainga o le tatu emergency budget. E wai pe ona mai tau antu foi le la tu fai tau ye le saini ngali ma le fionga la malo le malo. O le paketi le po le emergency fund o le ar wantu la vai le so e pe ona e sound o ye. E o mai ale po pe uma le solusu mo le vola masino ke topa. E a faila o le da. O no winga ai longa la toi saini mai I vai a state. Tasi e pe ona e da wali. Well, we don't know about that. Yeah. Ole tūlanga ia nai sai ngā lima. O lela ia emergency budget, but e ai whainga whaavai I lalo tūla whono o te loa e multa ia. E re mwhai o nā alo ese ai. Ia e ole atato sipia ia mulpola. Po mea o lai whaatino al tūlanga lita. E weekly ama avele le tau sanga whamtu mai le wanga tipe. Po le mea ole wa mai a ko mai le period lea. A matatu nei. E tau la sosafulu o ke topa konga mua. Le link malo va tai ia e ala fuiana Visilio le fia mana malama e se fai kala ke le fo ia o le fia mana malama tilia wai e le fa punga fa Britania foi le le mai avo na lona e sila fia numbers never like e te fiu e te talo mai foi numera e lema fai ona pepelo me io foi numero se I vanga na foi wa kangwa kam fai e stonga fiti ia e o me na tonga fiti pupu wa te me e au nga ia li Ke ronga whai ki kangoi whai alau o e formula. Whawhiki mai. Whawhiki mai despoloka I despoloka. A mai lolo le tau tolwa ese a mi kaimi rai. E off le formula mai lunga le masing. Ai vai e kulo kukuta o mea napata. Malo fonga bua. Malo ia ole tulanga nai pe ole ia tatu tali la wana fui ele o marino polan tomu la soi e tau a fia hele tatu paia inga lona sfulu mo le va ia wa atonu le sona e le ngata table ai le talo le tupi ia atonu le amantai fo ia tatu saundanga fo ia fa o le tau ngole o le fa tau sala po le tau ngo saundanga ia lilu mai ava a sui fo o le pale mene o sam o saunoanga whaatau po a sui. Ia. Kusa po le alo sau mai kuai o wa eto e ina. O ia e koe kau po wai o e lo tūra I lunga e whae. Lo tūra I lunga e whai lau launga ao taimi fo ia. E sepi e whanongolongo mata. Mali. E whanongolongo ta lato sui whai pule. Ia o sau noa wai umi taimi e tuu ia I tato Ponfetalai. Ia e sau noa whaatau po wai. Ia e tu sai fo I ole whono mua na whono uswa le atunu. Le link malo va tai ia lilo o ani si vanga tau le te fia sa noa ia ma e fia o mai mo I man to ia nga lala le fia mau ni fa mtalanga mai tono le tanto tunu. Ia na tasia si menga le wan nafi na tu la ia oi o tata mata upu ia pali isia pigao. Ia. Nanga luta tele I toi e te tau na ta pa awa upea na longo puia li tata watunu utulanga wa edi case lea. Ia O le wata tolo atu da soiba o ke topa. Ia e tola ula wai ia pe whai ai ia whina unga whai ua pātu la whono alo ia. A po latu submissions. Ona le tūlanga na ia le aso lea na taua ia le ana whaeroa ia I o le whamasinonga. Ia o le tūlanga whalelele I maua mai le transcript. Ia po o court proceedings. O le tūlanga whalele o taua lumanga le whamasinonga. E ao ona tilo ia lo ia mo tu fatasi o la tu fina ma pai I lona tūlanga whaelele I ready le transcript o le sa aba tuai sa whaila tuai le memorandum asi lo ia nasa yung sa po ina ia maua le transcript o le mea lana na lai ona toi tolo mai awal tūlanga ta ua o mena o le eta ua I tawal mangal whamasinonga ia matala no a technical kele ia report my salary report ia forma ia o le winga na upu o kase upu foi na le fa soifua maloloina terms foi na le ale America soifua maloloina ia makua le mana mai tato mai o ia makua ngefua ale chat Mari ia e tau na mai le transcript lo ia ai tu apatis na ia mafai ona tu fatasi ai mafatino ila lato submission
le lautu atu e la soiva o fitupa le mata upu na mo le whaawawina. O le isi mata upu ana fia li fonga mua mo le sila fia le tata watunu. Mata upu foi e hongo le level foi le awat sila fia le tata watunu tūnanga wai ai. Ia. O le ali foi le na maua ia na isaitai o e latu ia na kanga le sai fa ia le ngasau mai. Ia. Nga mai le ba. Ia. Maua o le 1,800, more than 1,800 grams. O le meth. Nena maua i tono tanga le sai e fa le na tula ia nafi. Tula ila nafi ia le li ilung mole o le whamasinonga. Ia peita, wa toi tolo po, o na ele i mautu mo li anga leo leo. Ka mautu mai mo li anga leo leo i tu sai o le tona tula. Ono le eisa. Ia, o le isi whai mata o puta, ua le na le reporti mai le Samoa Observer. Ia. I le tūlanga koe lele i le saunoanga le pionga le li i whamasino i afkulea i ampero saroma. Ina ua tāwe sanga le prosecution. O le tua leo leo. E toi au mai i tua ia morianga e lima e whaasanga ia nātou tōtoro. Na whaia ia sauanga matanga i se tamai. Ia. Ona ele o lava ia mau. E me whaia i ona whamaunia. O upu maa nei a le whamasino. I le mata upu lea. O le whapea me amperosa. Lea la na tō si la fia lava. Ele lava mau e se ana finalize ai charges. Ia. Na tau sila fia lava ele lava mau e se ana wha mau tu e lal molianga. Wa e ala na wha mau tu molianga. Lava le mau e tau mawhai e prove le molianga i lumai oma. Vea e tangata lau, tangata guilty. Ia. Ia, a tūlanga na tasina mta upu tāua. Ai le background on mta upu na. O la le tau tele e. Ai se isa ili mai tūlanga. Foi le leo mea wha pēli tātou process. Ponga mua. O iai lava lape i le tūlanga lea. E sa o ile sa unanga le pionga le i whamasino. O le whaatau ngā ai o le taimi o le whamasino nga. Ia. I mata upua pēr ngā ngā wakua pē whaila pē whaakeu keu o koi ngā le lumai o le po. Uma koe a mai kua whamai e le lava mōlianga. E le lava mōlianga. A leo wa uma na finalize ia mōlianga leo e tusai o le mta upule. O le sifo e tūlanga. Ia, o le alua i le takatale so tūla whono maa kai i. Ioi. La e mawhatia victims, ma aima. I le tūlanga lea. E le pai tau antu lilo mai a vai le se mata upu mama. Pe awa pe le o sa wanga fo i e whaantatau le tūpao tomaita. Ia, le mai tau antu le e wha le tonu mai i. O i le pau i le lape o le tūlanga le. E pa ula vai le tū vai leo leo. Ei. Awa o la tau e whaia le suenga. O la tau e sue mai moni mau. E tau ma whaia i e wha mau nia le moni anga. E pa ua la le tū vai leo leo. Ia, awa o le e kawa e leo leo le whaida. O na au mai le i e wha atonu atu le AG. O le AG e vea le whaida i nunga o le whamasinonga. Ma awatu moni anga ta u whamasinonga o moni e stangata. Ma awatu i e wha mau ninga i whamasinonga. O molianga ia o tūnatu, e ai ona whaamauninga. E ai whaamauninga o molia, e ai mau, e whaamaunia ai. Ia ona whaile o le decision na le whaamasino. Pes masu le matauku. O le tūlanga na le pe e tele na lape lape ai le ngaruenga a le whaamasinonga fo ima ai mina leo leo. O tūlanga whaile le whatamala. Ia, ma le tūlanga whaile leo le ua mua whaise mea ala ele i mautu le mai mau. Ia. I le tūlanga lea, ia po le tūlanga foi le whonga mua. Ia. O mol mau le si i le kaiminga maua mai e son ngā tūlafon. A mai lo whau tangi wha mai o la ole la so mol mau. I take 1 month le whakawal vale, maka upu whamsinonga i le kūrunga whapeta e tolpo langa le finalize nga moli anga. E o aku iai, ua musun mol mau e ale mol mau. O le tele i mta upu whapena, o wale to e geise tūlanga whapena ia masotang. Ia. Ia, o whaalerenga. E tele ake i le so manga lea. E mafu ai ona le complete le leima le whaila leo leo. Ia, ma o ai loa ia le AG, le official AG. E koe mai tua molianga ia le prosecution. So mai tua molianga. Ona o lea la ua i ele la pela lea ponga mo. I le kako process ai o tele o la vela. Ai,
e pe ona e sa no li le mai ava o le a tai lo ma le tangata soli tu la fono e ui o le i fa ma o nia na soli nga tu la fono ai o lo masalami ia le sidi tel o ila na tu o ia le me pe bo i pelea a la wa ma fatia ma fa ina le tangata le e patino ye le mta upule li Iyo, sa le la wala o tau whakonga mua. O se tūlanga e le tau mō pia pe ona o tau wina. A ielo le la pelea. Ia e tiltilolo la ia le victim. Awa o le e o ti ai a ingoa. Ia mai la tau a fia. Ia a o le mō le o aka e ma fia. E ale upu fo inga le ka kou le ufau se se i supe mai. E so la kulo inga ai a mio lea. Ia e fa pena hale de yolang e fa fole na watu a o le tele o isi vaenga ye tua mai ia ma le musulo le mori mau ia i ona o le tolo so o le famsidonga na e leina faima musul mori mau ali e ia i ona tūlanga e tolo ai e tūlanga e tolo ai tau mawhai o leo leo e finalize la komolianga pe fa mautumbo ya le si tūlanga o tau sa ile se lo ia tūlanga i pe whai o ngaonga so tūlanga kom ia a whai e legal aid ia e apalai fo tangata na o le whamasilonga whamatu mai se awa noa e maua i se lo ia tongi e malu e tūla i mona tangata so e o mangalanga kolo mai foi vai aso foi whapea mai whamasilonga e fia ia so e te alu su e lolo i mai tu mai se tasi ia tasi ngā mea a le hold i kam whai leo e hold ia moli mau ia tu mau pea ia le oisi leo oisi tainu o mantu se kam tanangan mon mo ko la ko fa mai o wa mon mau ngala ngal wenga fa vai kai ya me fa pena to so ai ia tu langa fa pea ia mama fu ai ona le tau la o fa moi ai a fa ia o no tu langa na ai wa la pea so nga ia le mo wani mau ia o tu langa na le link ma fa tai lilo ia talo si o la fa ti ale tu langa foile i danga i antulu mara e mi se antua inga sulinga tula fono fa pe o antulu fa msidong e wa ole wa fai de ile sulinga tula fono a lo no ia solo fu al tanga le wa le ni molima solita lo fai ia ia le sasi me uma ia talo sia i to inga sulinga tula fono fa pe wa to na pa ule no la ule lo mai il tanga to no ale no fa ia sulinga tula fono a mi se sulinga tula fono mantu ia fa pe ali Io sale ya mesa so tunga fono le ko ngabua e te fa pese si o kaule ai timing ai ai tele me le oli potia a la ya tu fa msinonga tu la fono ale le fai o sa wanga matanga le pia tau tala isis ya ai talsi ya nga leo ya fa pe fo fa msinonga ina ia mafai ona fo ia fa fita uli le tele o mata ko watu il whamasinonga ia mionga ia ina tōro whaia pia. Mula ntunanga wha te tele lilo wa iawa, ia nei te wei eise si iawa e ngata upo se isi mata upo e auna sila fia le tino, ia ele taununga ina ia le tātou whilo inga le ia solu. E leisa se mta upo whanga mua tātou toi whilo ina stofi. Ia, ai se o le sua mai leo whai o la emergency budget. Ia, whamura moli. Ia, tele o pesili au au mai nei. Ina ia mawhai ona tātou tala noa ina stofi. Ai whaftai tele lava mo nei lava no taua. Le ia, na fono wha pia tu lava mo le antu ngang wha tele mai le nei tu vai lau ngā wenga mai ai le nei fo ia so lua, e o le tau ia so nai mo le nei ma sino se tema. E alo fa len tu ma fo ia antu le malo si le tino si ia ila le nganga. E wala wale tau tu ina le pa ia malo si o tātu o tano. E an tātou fisila wha ia ilu mōnu, e leo tu o nu le aso tofi, e wa lewa mai tau antu liru mai awa oka. Sa o ele kana le whawhawhinge ma kua pūlili pain e po alo tau ofisa ale Jaws na wa iai sa moa, e le mai tau antu fo ilele mai au te aroa. Nei, ai au mai aso fina ngalo, ia e tau alungai le tātou whilo ingel. Nei aso lu? Ia, whaftai tele lava mo le tātou pukalame, ia, whaftai fo isa moa e nau mai moanga, i le nei vai ngau le aso, manatu fo ia, o le ase upu ua le tau tamali i lau whaafonga mai ia whaamangalo mai o matangata ai tātou toi wheiroa i le stofi ka mone atu le atua loutou soifua ia maseola vai o i maa nei ia tātou te auli ai le aso i le manuia ai mo le taimi nei manuia tele ia ngā luenga whaawau le fiafi
manuia foi le tu te fonga mua so fa so fo Soifua ia manuia le fionga ia le maiava maina vai misa sui o le tātu wala. Leo pe oranga lue puna wai mai tono le tātu o tono I Samoa walava ia le longa puyeli o lo topa ia malo topa malu se ia ulia le astofi o le toi mau leo se isi an tātu wha popoga o le pola kalame ia o le wha soa ma le fionga ia le maiava. O le toi milonga le wanti o le wan toi lua se fulu lima minute o le toi ono tāle o le tula e wha. We all love a bit extra in our pocket. And right now, 368,000 Auckland households and businesses are smiling. The Entrust dividend of $364 has just been paid. That's over 134 million shared across the Entrust district. Treat yourself, pay some bills, or stash it away. Enjoy it your way. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. So go on, Auckland. Enjoy your Entrust dividend. Papito maua e le fruit shed. Pusa piso po Pacifica. Se lau lima fata la iwa iwa. Pusa tayo a Palaiti. Five ta la iwa iwa. Pusa pipi. Wano walu ta la iwa iwa. Pusa Eleni Ocean Best. Cholo wano ta la iwa iwa. Susu mai I le fruit shed I te tonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano anua I o whapitoa mo le nei vai tau. Pa ai te wo misi la wavanoa. Ele umi le nei whapitoa. Asi mai loa I le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. Avia maua sosa. Omega ka. Diana lowing oa. Omega ka. Sabale tau mo fie. Omega ka. Vili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka. Umalole keisi le Omega ka. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona te pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le tae au. Afal se fulu lua o le a whaia I le launga atongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tō mātua, whapera au auna e tua, ai ono mātua e whanau soifua. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
tali pupuli atu itangata le papine na e alu fai lau fala Sofia ai e ise vai salo Sofia inu e ise sua fa o le papine le awaka sola sola tai wama ai ua o tino mai Lau ole piso e soia e te tangi ai ulo o la alu i lo tina Momori o alo fai lo u ainga Wamali e lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia inu e ise sua pa O le papine le waka sola sola tai Wama ai ua o tino mai Sorry.
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever eaten a fruit out of season? It just doesn't taste as good, does it? Then you realize the saying is true. To everything there is a season, and a time for every purpose. So in life, it's important to stay in season. That way you're doing the right thing at the right time. A wise man said, "Hell is seeing the truth too late, and not doing your duty in time." The famous writer Victor Hugo observed, "There is one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come." So every season in life is important and necessary, even the season of preparing and getting ready. It's the time when you're laying the right foundation to build your future on. It could be getting your education and training, nurturing close, happy relationships, and developing your good character to build your life on. Remember, use today's opportunities to build your opportunities for tomorrow. The next season in life is the time of planting. This means daily hard work. After you've prepared and planned, you must work your plan, or it won't work for you. There's no substitute for hard, honest work in building the life you want. But you must be patient and willing to work sometimes for years before your plan can start working to bring the results you want. Finally, after your years of working hard, working smart, and working honestly, you'll start enjoying the results and rewards in the right time. This is like the season of harvesting that farmers get after they patiently plant and take care of their land and crops. But sadly, too many people quit before this time, and they never enjoy the fruits of success because they didn't understand the seasons of life and what season they were in. But then we all need help to know when and what we should do, as well as the willpower to follow through and actually do it. This is why we must first get right with our Maker. Naturally, He's the only one who can help you stay in season with life, the way He made it to work. So if Jesus Christ is the way, why waste any more of your time going some other way? Just ask Him to take charge of every day of your life. He'll help you always stay in season. Just think a minute. Yeah.
le Yova mai le vibese le Peace Chapel I Samoa tūlunga tu ele tātou polokalapenda o le thinka minute mo e maa mui tātou umalawa I le rivainga o le fiafina uan toi valu mala fa minuta lo tōn tāle o ling July tāle wha au tātou tala me anturu o le Pasifika e pe un tāpeta mai ei le whalatua I a Miriama la toa pomari ona suila no foi le fionga I a le antou severe ma le polokalapenda nganga I fōwhaiva Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Mula tulanga ku fa tangi Samoa mo le tali o le tutu mo undanga le programa la o le mafonga mua I tono lo maunta po lo lawa fa le finga wenga tono le tau pisinisi company lunga le telefa pe fo I lunga o peka te fa I langi so se entudu o le la no langi o lunga tu dale tutu mo oe le nei fiafi o le so lua I o le so muli le nei masino se te malua fe lo lima Tete tu le tuolo tau soi fua malaban tu wala tai au tātou whaafi loa I le masina au le lehi o le nei tau sanga le masina o mātou le whanau le masina o katopa e hape whaape I mei fo I ni o na winga pe ni o na winga la le lehi ia po ni o na winga fo I e umalele ia le masina o kako pisi e tuai ia ai maruia tele la singa ma whainga mano longa o le nei fiafi o le asolua o mani o le o tau mawhanawhana mai o le fua ma tantau tuaile titi o na mauantu le fitu o le tamalo o ngā kai milene ia ngai le moe o I le savan ma da tua au fuala au alo vantu soifua le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se I esu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia upele Nofo ifanga pei lesi tau langa o Samoa ai mana tua pea o polu o le ingole o su o motu ele mawhai lama o nangalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se I esu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia upele
susulu ya Samoa lo watu se ibai mafia fianga ye banga atele matama olo osisiba hai mapepese